Abe ole la ua punitia po I poao. E sau malu e whaasusu I lawa la au. Sa sala le punga la au matala uao. E tio fo I Samoa whai o na tai au. E amatanga ole a sofa a popo ole ola. E tai au nai matani ufea ngai maleata. E tala le leihu a so ai nei Samoana. So ti tau pau le sua malie o le vine ula. Papa fonga o le lupe lunga o le moso oi pula. Le langa ali ua kua ina mai lona manongi. E aso ko ua koa ina I le Samoa moni. E tio fo I Samoa whai o na tai au. Le amatanga o le asofa a popo o le olanga. Le tai au nai matani ufea ngai maleata. Le tala le lei ua soho ai nei Samoana. Ya, if lava to e patalapatu sa mo lau ita pa fonga ne yaso ina ua minute tele tula e ono. Ya, e fu tertonu o le fu ua to e pa fu sier malosi maleola e lo tato tamasili le langi ia le fu mafuai on tato to e feloa male muia ia ai mesela ile pa tau nei o le tiveni e pe ono tato iai ia o lautou o na masani o tula epa pa tai o si sua ia e to e saufa ia fu nei vai ngo le aso e tau tuina lautou pa ia ma lautou mamalu Samoa ia na ngaluenga pa wau mesel nei vai vai o tau sanga ia e pe ono tu o dia manuia ia ma o mai fo I le ngata su wola ia a o ina fo I le nai tu langi po o fer la bona nei la lo langi o e pa pio na mafuta mai ai fatalo fatu lo si fonga o tai o ia joy ia fu me lava I maunga te tele se ia pa ia maunga iti o le lawa sina ia se ia pa ia lava se wa pito I titi ia o se pepe fo I wa so I fo mai le yaso fa talo fatu le tatu totua ma le unanga ia e ala disua fa man malo ke risolo tatu ri ma le tatu faola io Samoa tai nai io e tai lai so se ngaluenga I so se mea o tatu faia ia I le nei fo I mai tau e pe ono tatu iai a o tapena le tangata lava ia mo leo o mai o lo tatu ali I ma lo tatu faola e pe ona ta pena iai le lalo langi atoa e le na tatu Samoa ai so se vai pano nei lalo langi o lo iai lana whanau Kirisiano ia pe o winga na mafolinga o le nei fo I vai tau e pe ona o tatu o iai e tusa o le nei vaenga o le soifuanga maleola ia o le aso iwa le nei o te sema o le aso lo was fu malua minute lituala e ono I le aso lua aso ngafua it's Monday here salo na ua aso lua I nai le atu Samoa New Zealand Australia
ma nisi vaenga o le lalolangi e whaitau ese ai tātou le kalena ia o lo e soifua ma o lai melea ia e mori te lea tu le ngang whaftai a le vi inga lava ia whaftai i le tua ia e whaau pēr se whaftai ma se nganga fia ma se nganga vii ia ona o le pule whasoa lo tātou matai i le ngata ina o i mātou. Nei melea ia usi mai lau whafonga tātou whawhea i le amtanga masani tātou vii i le tua. A me le whapolo ma whasangi ia sepesi. Le popa ia nai loa ai le pupula le pole nana whanau ai Yesu. Sanga sala le lalo langi uma a ua faola ina e Yesu. Le fa moe moe le a ole oli oli ua maua hai lo tato tai a fo I fo atu ia falongo I angelu le popa O malopu le whaftai i lofa. Ua e o mai alo mātou wola i le nei vaenga o le soifua ma le ola. A le vi inga ma le whaftai e whafai atu i ate oi. Whaftai le nei aso ma le nei vai tau o le tausanga ua mātou o lia man manuia. Ao amateria foi fe au mga luenga o le nei aso tamai. Te le mawhai na whai o se mea unua malua nganga e tauto luenga. Mala au i ate oi. Ma futa mai lo nganga. E manuia I mea uma mātou te whainga. Whamangalo I mātou le toto pa I o e ke risolo mātou ri I marwhao. No roi swafa Yesu o le moala au ai. Amen. Ita ina itato ya Yesu. Pe ona ta ita ina foi le au makoi uma ele fetu. E fo atu ile tupu o tupu le aloa li o le file mu. I fo atu ia falongo I angelu le popa ia na whanau ai ai Yesu le popa ia le popa ia o maia ia tatofe alofani e pe o lana na o mai e ua tala o tato no atanga ilona lava lo fafua mai e pese ia matato fa afetai vi ia le ali le tupu le matai
Siu fonga matangofi e sunga i le li fo isa sunga ia farfatu e nari i le tasio ana faisi leva o le pesele o le album le ale li o a o faima au le ialu i malua sa ma ngā lulu o au ma ia manisi o mafine i nei te maita i o fau le ngongo tanielu o le tamaita i o Ina McGrath, i le nawa i teimi, ia ma le tamaita i o whetau i whai malo. Mātou nasa mātou ia ma le sunga le li pese, te mina ele i sue ma ngā i atu le li e whai ma il korisi whawhaiwhi au i malua. Ia ma vea ia pe tai, ia ua sui fo i mea ngā i ele sui fua ma leola. Ai o le vai tau le na o no winga usilia ma le luas fulu la te le tors fulu tau sanga taru le umi o le album ne pese i o le Christmasi ia ona le loa to ala ia le lopo fe wa ia ile ia pi o lefto ato ia dia mai i le lua toru tau sanga taru wai ai o le recording o leva ia e pe no fai atu na mato ngā lulu e whaatasi e ma le sunga i le pese ia po sunga le sa fai ma fai fe au fo ile na vai temi o le o ese fo ile na ia ta po inga ile nei vai temi ane fe ana ve sele nganga ia e maurunga pere ai ia ona o ila tu e ia ile ta leni ale tu ele soifua ma leola e ui ona o fesu ia ia fata fai taulanga ma mea nga ia me na ia me pulele tangata fai talia tangata ia ia se fe au ia le tatu por kalame ai o mea lofa ia le siu fofonga fo i o le nei ri pese i longa i le ngata au li fai fi au tasi nei tangata pese io na pese i lungo sa pese Las Vegas na pese fo i lungo va meli va fo i ta fao io i nei America i le nga i South in America ia pe i nasa ia le li i lona soifua fa fia au li avea ma fai fe au ia ma nei foi ata le anga le foi i na ua ma futa o le ianga ia tu su e malua ia ia ter tonu o le ua te i langi tu time tangi ia sa o alanga ina fo i tatu tatalo e amatali ai ia tatu fe au manga luenga o le nei aso e se le mali eso le e te loa sau nei le mata vale saua o te solo tonu e pa o mai pese vo io pese ki si masi e se auta fa longona pele lo poka ika pe na pauale o le environment le ka ko volai e pa o mai a pese ka ke fa longoina pole ale me sa tai pole ase me sa tale fia ai pa o lo pese ia se pe o ka vai ku se angelu pe o ka vai ko le pe o le to veto le tu mai Yesu yo taluma te le lo ia oi that's me o te le lo foi la po pena pa aso le vai tau le vai tau ke visi masipi fo ringa fa pena ia o saune foi la mata vale wanga i mai ni wa mata na pongi fo le fa te sa la ta fa longon ta te va ia tu ia mai se la pe ua fo le ua sau le malu lu pe u va vena poisa tu va ia tu tangata malato la malu ia o ta va ia tu fo la ia le ia fo
alua ele tavale io i lunga e tatien mo le Christmas tree mo tavale mo Christmas tree vo le Christmasi la au Christmasi mo ele ni la au ele on ni artificial Christmas tree la au Christmasi mo ya fe pasi ya ima ma tavale o tava ai atu lunga o mo meo o moli emo fai o lunga o fale o luma o au tafa o le ngaluenga tele le mea sole o isi fale sole ko kiki ele ilo fale emo fa solo atol o leva na fai nei tu manga kele lope nei se fale na mu fa fuse i tu inga me fa pia o tape nanga o leo o mai o tape nanga ele ngata o te totasi au le vai tau le advent et veni na fo le tau le kalisia katoliko i le vai tau le nei au le vai tau le fa ngai ne fa sa mo ne tato le vai tau le et veni ia po nai upupupu wana e tolu o leo o mai o le tape nanga o leo o mai leo o mai oi leo o mai o Yesu ia le tato di ma le tato fa ola ia e fa wau se nganga fatalofa le tato wat nu ma lo le folau ma lo le soifua manuia io e wa nei lava me lau fai ngā malanga ma sa fo i sa valinga ia o le malanga e fai tau le ete io e o le tau mate fa me te tai le ato io e aisa tato te le loa tai au pe tai o le soifua ma le ola fa to i tato te o pe afe ale malanga tata i le tempo le ale taimi a tato afe ngā malanga tato te o ma le mautinoa o lo ta iala lo tato wali i lau fai ngā malanga ia e fatalo fatoi le tato onanga ia i so se tangata sa mo le ngata i sa mo lava ia so se tangata i so se o lo maua le tato tautua ma le onanga fatalo fatu le tautua lau si fonga le tai fo ia on ni fo ia va no le leu tato to e felo ia i lumo nuu ai le o tu nuu fatai le tu na mo lo malosi ia mele ia malo le tauatai malo le pale malo le sui malo le tau le fa pale o tato matua ianga fo ia fanau ia ai mese o sa mo le ua fia ngai matuanga o onga ia o i matu ni Amerika ia o te teritonu e afia uma ia maona territory le system na vale tasi ia pena stasi lua ni nei vai aso e tu uai mo ki si masima tau sanga fo ia ona olana tau sanga onga Amerika ia setema ia me pe temi na tau sanga ia mata ia setema fai u ia me fai ia mo fa unga me o le sistema peritadia ia le ua le fiai le malotu tu tasi ia ona pulenga atu te tele o pe ua ese ai ia tuila manua ia ma le fainga malotu tu tasi i mo meo o tulanga wa onga ia sauro marsuinga foule na suia i male ma taimi maso ia ese man malo tuto tasi tianga ia pe te sau mai le sa mo tuto tasi tianga i mai i tutuila a fai te se le sa e te tau nu me i le sa tau fa pena ia on fesu ia inga o taimi fesu ia inga fo i aso e fu mai ia i lato a tu malo fo ia tato wo ia fa pea si o tato mata ia po lea se suinga le lei mau e nei fainga ia po lea fu lona le mana ia o lea ia o lea ua whaatai lea tua ia o lea ua mailo soifua mana ola o ana nafi ele lo lotu ma fale io te teritonu fo io ma fana o atu ele i lo lotu e toru ia nai whanau o ma whanau ia po ma grandchildren ia pina finals suesiam pini uma tau la o Super Bowl atamaiti a mata mai lalo po le ia salo po le au
wa e tu la whanau len ta alon na fi. O le se fulu, sfululua, ia o le li matua po salo ua tin, sa wale po sa wale li sfufa, o le age group la na whaia so ngā sempini na fi. Teilo. Fa ila o le maruru o le me. Tu se tar se fulu la tar su ta siwa mai le. Ile to ata alor ta alonga bo mo de tasi. O lo ta ma fau le te musu te latu. Tau tumu le mea. Ia ta fulu le ta fulu lua. Ua leva na mai o. Le ela la te fai fa mtala tala mea ia. Sole. To walu ale fa pe fo ini me 11 almost 12 hours na mafa malulu le stadium na fi le sita longa so o le sita longa tamiti wa tolu mafa na so champini la tu longa na fi ia mata le malama tina o ainga la tu le malama pa ora na fisili mai ata la fa ngu mela la fa fisili so kilo angi pe o vaina uma ela ta lona lua sole o ma ko ka fakki le maruru le mea ole o ka fialu le fale ia o ta mafo sole sia ta fa na le fa o ai support mata ia la tu ta longa but ole mea le tasi o le o te na mata na fifo le i te mio vai ta longa na o mata i le o langa o tangata fo le o pau fo ia le mea nga i le o langa e fa ila o lota le la ngono le fa idia lau fali ai pengi lau fali umangika ngaka yoka o ka fa fe ei o meo pu fe ili o tanu fo no fo mo ta va ai wale ai asa sosaio lango ni tangata sole. Ua matua le ai asa sosa. Te vai wena te tilo iai winga. O le mata ina la. Ia matau lia umasau le pese vo lalo le. O au kafa a kon salo le valu se fulu pasene tangata uli. O matua. Grandparents, parents, uncle, aunties, wa foi do watu e mota me le vola fto te lo support o tangata I mota mai o mata te va ai la si sau se pese vole le te va ai tu o ka le ongo meo ka ngaka sole e ku war ngaka ka ke fali wa si meo li ki nganga le masangi tene ya alu si va Nofo muta ata o tamata winga o soi fuanga maliola. Tua mamao I nei tu inga tangata sole. O le aso sale mele I ai ni mea. Ia whape ia. Just go with the flow. Ta alua am kaika ia. O ka rua uno ko am kaika ia. Ia ai atu le afu le ngomea. Popcorn. Ingo atu le sole. O le malulu, o ta o ka fia le fale. Anyway, malo le au lo ua tari la titi, o le li ilona lua ma le li matua. Ia e fai ina umala au. Le mea maniela. O mātua mai nei fafo. Ua fiu e whaanalo ua tari matua le li. Ua matua I kangi loku sore pe ua kilong kamari. O fa pesole. Se fengi leo maka se yoki lo ka mape se woki se woki nga kangi la ya la kangi nget fa ingar ko o dan me la fa ya ku sorry kids but o nai experience la iti o tai lo ai o ta matua fu le mo ta tilo ya ta grandkids o ese fo ile ia na pau ale o la u yo mata udiela o ele le tele lo ma fau me wa e mo ia utile I football po te ta football I America ai te sala tilo I ta mai tima tu langa o le ta alo ai e ia me mo mia o na so swani la no fa ia I lo wa tele I matu ne vai e ni tilo ngalu I lau io footwork wa fu yo le li ta alo le meka o defensive end
ia mai si me foi ke me ko asa wala le check o ka ofi u me fape ma ka ofi ko ia yo at the town move try to get away from the opponent o talonga it's all about up here malau movement vavilnga yoi footwork don't fight get away from your opponent I want ia lu anyway ia ile o se coach la ka ki mo ku le mea o le winga pay o leo de tam fight tala tala winga na o le mea mata mata ia na nafi 11 and a half hours ma ua i le stadium oka esole ma o le se fulu tasi tai au ma teo ese ma la tale yo te la tuitia tar sutasi i le po io ia na filua ia e nisi o te lo nisi la tu te i loa u lungo le tatou io e maftanga nei ia tate ma tate fesili po ai lo io e ona i tanga te to tele ia sole te ia le fesili mai ma fa malo mai ia matala no mai ia au o fai ina nelo o tali ile matangi a wewele io e papisori anyway ia ole winga na o musu atu matu ainga o tilo a fu le ma faila o ai le ainga la tele ole support matua parents grandparents uncles aunties ia fai ama peleri le commentator pe e fai ama fai mai an tala mali e fo le e fai pia io do your best fai o le mata your parents your grandparents your uncle George auntie io ma le hatu inga ingo ta they are all here support they are watching you fa pena pi fa pena asa o le so tumu mai ale taia o le mema liela o atu isi matu ta te loa o atu isanga ta fo e fu atu le taimi o ta longa la tu fana ama ua sao fa mai aso lele sao fa mai al se furuta si le taia e fai o ka tek sa kula fana so le o so mai se mele pena ia o le winga o le tala e tā ua leanga o tere i ola mai ei to inga miele no tā alu ata ita e su e lo tā vanoa i to tonu o tā alonga e au noa ma le lato lo ta mama lo ta tina io e pati au tafon malai but those were the days e se foi nei vai tau mo o mia lava le ia o matua o mia le ia o support but o lo le ma faunga langa o au fo tanga tsalo de ese temi o matua na mau o temi na tu pati ma po au tafol malai ia pe va tu se fa malo au o tele o fa yatura mea ia tarsia i lo la fana po le ar support e o ia le to support ali fina ngalo ia ile tu ele mfa ia na tau lau fa mo meaning e fai mo fa sa fai ma fai lotu fai ma fai elena o kolen elena o le preparation mo so fu ta alo tamiti ai lo le ai le temi no fo le fiafi a o le en kolenina no fo le fiafi fai ni lotu wa no matamata o fa tu i se mato ai o fa tu vai vai le upu fo le tato atunu e tele a ila to e vala aulia e titi au faitaulia ia le faitau se lau ni tamiti le no matamata e na nafi ia pe tasi tolu fa lima ni nai tamiti e o le mea o lo tumu o tausini o i tamiti o le NFL a tole winga na lo tala matua Samoa ia lo tala na fai tamiti vai leo o mata sole e fa ila yo ora foi me o le loud o ia foi tu inga tangata meuri tangata uri tulo loud e matua ile ke e mai o tafa o le f word o tu inga sole makauki e si ia fa pele pepele si ia fa pele kali o le si ma vala au palau vale lungole
o whapesa le kafi o lai so le. Ale tumu tamiti la iti o le. O te whapea la ia le. So le. What a life. But o ia foi la tutanga. Ele whapea la o lai whamanu ia e le tua. O isi mea i e te taua o no tatou manino i mamala malama. I le whape pala wale ni tangata le sa malea. O na siri atu le mani o tatou i e to anga lotu mana lea. O le ki taua o e whawhongwhonga mai whapea e masen whana e alu o le malai. O lau tale whai whanau, mai. O lau o le preparations o e whai lau whanau. Tamiti, e le se mele angaisi. O support. Support. Ai fitu aso ia mautinoa e ava noa le afiafi pe pese le lotu matamaiti le anga le uta tu wola le environment ese matua ese sa ilinga manuia a me ni o fana io le na fai a maua le ava no ai le fa pela o le maua ava no o le o ai avita michi ina mai lola ia le fai ni si me male ai momoi o le lui le na o le challenge na o ta mata it was a very good experience mo maua anafi mata i au tafa o anga o winga o tangata e te va ai fo la o tosole le te ala tu mo ta ofu mafana ka kele o popole pole arku au ka ngaka sole se pela o filosofi lungo vale le la o mala o ke unga ne ai se me fa le tono ke unga oka o tu manga ni fu tangata tu pela o ale ka ke la ko ikanga lo o ka ofu mafanga pole me o ka mafana ui lea ia e pule ar ka mali lo matua ia o winga ia o winga i o leo langa sa mo pi o leo te tau mwhai e wha matala tu le mesa o iai ana nafi. Le loto e male, ia, ua, sere mana ia fu i o lea, tilo iai. Ia, o pi o nai tala na e a matatuai ia la u maenga o la upurkala me mo ne yaso, ia, nai tua tele matua sa moa, tele matua sa moa na o whetau iai, na atu uma e support ia la tu ole, to ina man lo matua nei, si me madi, leo te ata tua i whapea, o si sa moa, o ni sa moa, matua mau ia mau, salo po le fitu se fulu fitu lima, e tau te itai atu to ina, ai o atu amale, e te vai e atu la grandchildren, Papa, what do you need? Papa, what do you... Mama, what... Ya, whapena. Nu whalai mai luma, tonu tua. O le mea lau te atai. Pau ale mea matamata i to ina ma luma tua le. O cheerleaders, le luma. E tali evo i siva. E le malama what's going on in the field. Mo i alo tala le whai. Langa fo i te tilon. O luma tonu a mau. O le anganga o matua i mea nei o whanau. E le tua i le malamla matu ina malo matua po an le fai e la tele lo foi po po fe la fana ula ta alo no foi e pa wala le mena mata mata to ina malo matua le o cheerleaders le luma ia o mata tu foi ma o ia va bene o ka eso le anyway ia e te whatalo what fu ila le tātou tautua mane au nanga ia te oe Samoa ia malau whafonga anga fu i ore nei aso mahalo le tātou au nanga ore nei aso ia e te le lava ia e iai le tātou malo ore nei aso lona winga po o le tā o le fitu ia ona tonu mai lea o te amatera matang masani o la por kalame Samoa o iai vaenga o le soifua ma leo lai fia ai o mai fa no that's our nature ai taimi le mfanta to ese ai o le upu fa mafan o mai taimi fa pia taimi o Christmas po taimi o sofia ele asa taimi ai o ya tatou taimi fa mai lava le upu o le tatou man fa malusi tatou te leo ese ma mea ia e o mai taimi fentai tatou o le o me taimi o e ta pena o ta pena o ta pena tatou uma
ia aua nei manu maloina I tatou e le whaanoanoa. O se mai whafonga, pese, e momoli atua I alo whaanga, ma whaamaisenga, o le tatou tautua ma le au unanga, Samoa. Ia e whaanoanoa, a wai whaamawhanawhanaina I tatou. O te mana tua pea lava oe mana tua pea oe ile nei kiwisi masi ewe ina whaingata ua misia o folinga Patata se ai nei lo fatu o Yahweh ta fiata ai atu atono e ai se aso Italiai ola o tatalo mana tua pea oe Irene Kiwisi masi Ewi na whaingata Eleva aya Olau ata ata Watata se nei lau fatu O Yahweh tafia ia tu Ayatolo ea ise aso Italiai Ola utatalo mana tua pea oe La upele Ilo ulotoe E malingi loe mata Le mana mea Se ifai mai setala Tavia fusi atuma Ombo mai oe E malie ai lo urotoe Nene kiwisi masi O te mana tua Pea lava oe Sofia Lea Safano O Yesu le Messia Le taunu Lea Manuela I umale manuia Aiole au fatali Besa wa fele mana mea Atonu ea ise aso Italiai Ola utatalo mala tua pea oe Le mana mea Ilo ulotoe E malingi loe mata Le mana mea Se ifai mai setala Tafia opo atu mafusi mai loe E manie ai lo ulotoe E neki
te mana tua e pea lava oe. Lene kilisi masi o te mana tua e pea lava oe. Lene kilisi masi o te mana tua e pea lava oe. O te manatua oe, i le nei ke risimasi. O te manatua pea oe. Ia, pauale o le mea e tātou e whai, o lo tātou manatua ina. O tātou ainga, wō, mapaanga, mai masani, i teimi whapene, wō, o mai fo i leo ti tātou talia. Tātou talia. No what, o te le ngalo ia tia uaso o ta laititi. O ta mata ia i lātou e o iei teimi wha. E le whaingo fie. Ai ina o tātou manino malama le mea tau o le Christian life. Ma le tangata o tātou wola i le ola wha Iesu. E tātou te talia teimi whainga tāwa pia. Ia, o le nā, mana ia upo le pese le lio i ti e mana tua pia o e i teimi o le Kirisimasi. Ia, vea ia le nā pese, sa mole atunu ue, ia e whaima vaenga ma taunu unga wha maa whana o le soifua ma leola. Ia a o tātou au e soifua ma o wolaina le nei vai tau o le soifuanga. O ni ngalo, o le awala ale tasi tātou te ui umai. O watu tātou teimi whasu ma le minute e te aile tūla e ono, ia e taula o na tāle fitu ua po le ase teimi o le tā o le lua, teimi a Sydney, Australia, ia se whaisina utala la titia le tatou malo le nei a fiafi. O lo o langolangoina le tatou wala leo, ia le au nanga le Fiji Airways, ia i masina taitasi. O le fionga e tui whasina, tui whasina pese tā John Nico. 50 tausanga o lana tautua i mea tau walele ia ma whemalanga inga. Umi 50 tausanga le service o le au nanga. A lot of years. A lot of years. Au le lawai malosi fo ia. Ia o momne o whamanuianga. Au te tonu la se teimi o momua ele o toi mamau. Ia ono o me fo ila ia leo o tato malona mo le neia fiafi. Ia mo le silafia ele tatou atunu. Ia ai mese fo ila toi fiafi i whimaranga inga. Ma le o nanga Fiji Airways. Ia ma tūranga whapena wala awane ia le sunga ia John. Ia mo meo. Ta sila si mea tā ua leo te lolela o toi fisili ai. Mo meo luggage, tangata fo ie o atu fi naun le vale le wale, e fua luggage a tatou, i le tu ai ngā whea, tasile nā mea le, ese mai i fesili a ngā i oe, ai langa o na tiutea mau na whaiva. Ia, pe, me se fula le vaitau ni o kivisi masi ma le vaitau, wa to tero tatou, e mana o su el pasista ngo fie na watu role fi na na va le tulanga fo le i le tasi le luggage le ese mai le fo le carry on ese mai ia pe fa pena o fi na tai ia pe fa ia tu le company vale le e to tongi au extra ia pe fa pena io o ti tu fisili la ia il pe pe o tele ala ma fa tanonga ia o lana whamanuianga i le 50,000 o le tautua ma le au nanga ia ale nei fo ialo o le atunuu pe a o le taimi e taunu mai ai ia mama whaatala noina ia o nā ngawaa ia malana ia ua matua fo soi fo le ola o le fo iau auna au lo whaongaina pea se taimi o momua ia ona ma tano ina la ile pe no fai atu tam fai pe fai sa tala le background ne background at waila u
Ia le fetu pupula ma lau makoi lea lo tu lea to'atolu laga o lea pupuni e lesi e lo tua lesi ali e to'atolu ai ia o le aso lanei tau aina pa'i le utala i mo mea alofa lena o ma le auali'ia o mea alofa ia na o ma le ma le auali'ia ave pe no fetua le utala pe o mea alofa ia o le auro o le lipano ma le pulumuro ia i mauiga o mea alofa ia pe o le tolu na o mea alofa ua fa'apea i fo'i le to'atia leo tatou e to'atolu fo'i latou no pe o fua fa'apena le tatou va'aiga ia o le muro lava ia o le muro o le auro a ia i lona fa'atulagaina pe ia represent le auro mea alofa le auro o le soifua le tupu i le soifua i le olaga po le nofo tupu i lona kingship his kingship le pepe lea o le auro na te representinga o le tupu sili ia ma le pulipano o le soifua le ola vivi'i ia po le ola soifua le ola vivi'iga pe ia point anga i le divinity o lo tatou atua liutinu tagata ia ma le muro e fa'asino i lona faima tagata i lona humanity io i mea na tolu ia na ave ma le aulia so na uiga e fa'amatala e mea alofa ia e leni fa'apea e le pei o tatou foli le paone me i fa'atalu mea alofa o mea alofa na o ma i latou e fa'amatala ai i le lalolagi e iai uiga o le auro lipano ma le muro ioe o lona uiga o le auro o le fa'amatala ai le tupu silisili o le tupu aoao o le tupu e leai se tupu e tusa ma le tupu ia na fua ai lau tama lea o Herota aisia o le description o le tupu lea there's no other king like him o le tupu o tagata iuteia o le tupu o le lalolagi atoa ioe fa'amatala e le pululipano lona le fua le ola vivi'i ia ma le tulaga i le itu o lona humanity o lona liutino tagata e fa'amatala i mea alofa ia a ua maua fo'i ma le avanoa o lea ua o mai le tatou malo ia se'i taumafai atu mai luga o lea ua ia e manatu Samoa ia lea ua maua le avanoa ia e toe e le fou i le tatou tautua ma le au'unaga ia le afioga le tui fa'asina salo po le fa'atolu ai nei pe fa'afā ona matalanoa ia ma taumafai ia manino ma malamalama ia lo tatou atunu'u i le tautua fo'i magava'a ia o le afioga tui fa'asina ai lia vatua le avanoa i lau afioga e te fa'atalofa mai le tatou atunu'u se feasina utala la'itiiti ina maua le fa'aina ma lafo mai le ioe na lagona le nene'e ma le lagona ia e le gata i lou soifua tautua e le gata na o Samoa o le Pasifika o Papalagi ua o'o i ai lau tautua 50 years. It's a lot of years. Tele nei tausaga ua mafai ona avatu e le atua le malosi fa le mafaufau tino ma le malosi ia o le feu te va'avai atu pei o lea na front page me ia le newspaper le tatou atunu'u i tulaga ia o tagata uma a o'o is a milestone uso atu ia lausa ioe ai pia te amata me le mele ina ia silafia lo tatou atunu'u ia ona o le avanoa ia te oe lau fiona ia e te fa'atalofa mai le tatou atunu'u 50 tausaga Samoa ua fa'amanatuina ina ia so'otea ina ia so po ona nafi ia e se'i fa'amatala mai lava ia le temi tonu na toa ia i 50 tausaga ae tele tonu patipati mai le atunu'u patipati mai le atunu'u tatou patipatia
ia vanua fa'auro fa'apenei e sea maua sea maua ia le tautua i tausaga fa'apenei ia avatuia lenei ia vanua tui fa'asina ia e te fa'atalofa mai le tatou atunuu ia ona amatai fo'i lea ona tatalatala ia se'i fa'amatala me alofa le atua ua e ausia i nei tausaga tele ma le fa'aloalo Malo ia whaftai tele tui le epa whaftai mo le avanoa ua tui na mai do nei tangata e whai atuaisina whamtalanga ia e mua ia tātou whaftai le ngā lofa ma le anga leo le atua ia ua fua ia tupe foi le soifua ia mausio wola e o lai nei vai taimi whaftai tele na fionga ono la na tausinga lofa ia te tātou e le mawai ia o nei tu la o te fatalo fatu le ia man malu Samoa o mo so se atunu o lo au mau papa au I tala fia o nei la langi ai mai se ia America ni me o lo to la lai e faftai tele mo le avano o tu ina mai e bo mo foi ona mo li faftai le pa ia man malu o lo la to fa nga ina I le Fiji Airways o lo ngalue ai nei mo lato fe malanga ina ia atonu ia foi ni vai o le auna ia pa pe foi le au fainga luen ia o talo ina ia fa mangalo na ia vai ia o le nei tula ia o le a fa ia singa tala wa foi ia o tonga o le ngaluenga sa o lo fe ngai ma I nei vai taimi fa'afetai tui fa'asina o ta por kalam e tala e le fa'atulagaina se taimi malau fionga te vangana lava ua mai a me te fiatano ia ona o lea o ava noa le au maua I soifua ma le ola ia pe ua e au sia le vaenga le o lo soifua au auna ia Samoa ma le lalolangi atoa ia pe o anga fa'apalangi pi matanga pe ata fesili lo soifua ma le ola ma tausanga lo soifua ia langa o leta te lunga por kala me e awa ina sila fia le tatou atu ta amatai lea ia lo soifua ia matausanga ua o ia I male au nanga ia malo soifua le se vele ngai le ni pa vai loto to fa matala le atu ia le soifua o ina ma va ma fa lo Taftai tele ia le ai le ngā tia pea o le tulanga lava o ni sila fiero le atunu ma sa mo lo fa fonga ia mita fo no tangata I le amata mai o le afe iwa salau Fitzfulu sa o ngai I St. Joseph's College I Lotopa na ele a onga le aso tolu o February I le Fitzfulu ia ala aulo ele atua ia sio tama o Nicolao le sa laulo ia so le ele pese foi le ku kam ia ona ile aso iva le o te sema sorry o February ile a fiv se lau Fitzfulu ia ona o ngailea I St. Joseph's mai ia o ngaile ia te sema le tasiva fitufa ile aso ono sa tu waile aonga o le au sia la le tulanga sa fa pe ona sa fa ngata le olanga sa o lai ona na o aula le tamasio matua ia ai o til tama ia ona mano no fole masio tinai tuana I me lo ia ile ai ngo sio tina sa fa ile ma fa le lo tama ia o lo tina fo ia sa o luisa ia tem sa lo si la fia inicio e sa fo ma de lo matua fo ma fo ile ta la sea ia o alu ia le aonga ia o uti selen ele mai ta watu uti selen yo te aonga ai ia sa fa pe la taimi na sa o tamoe e mo me mai la ho ia tai lua mai la se sa fa e tu unga o te moni mawina mai na ro ia sa fa pe ona e se tupe ia esa valia tu ai tu na I pe tamoe atu e alu yuka I senjo I luka I lokopa fa pe nga ho pe atu wole aonga e walu ia o saulo o fai felela fa mol mole o ke fia lu fa felela
Patele. Fa felela, le fa felela wala o nga felela. Ia male manatu hoi le wae. Ia le potunga le polifale vaenga le laboratory ka o le junior rate. E no fo ai le la to hoi le le wa mafau o ile tofi. Ia o lo fai felela fa mole o au ki fa felela al keminga o form 4. O fai kwa hui le fai ngata wa keminga ko kongi hui lau school si pe Malia. Si lau school si ia o lo fai felela mai ro felela ia sa ngofo fa kasi mai si kama ia ko lima mako ngofo fa kasi le junior rate ia mafai ia ngaluenga hui ia felela ma fucking wa ia tute tau fai ia ko lima mako vange ale fa nga Samoa e kasi mako pirkaki e ai le so fua asolua pirkaki lua paunga mamoe le solulu paunga pirkaki le so kofi ia o ngai alu le ko ai nga le so faleide ia ngai sa foi le malau me ango le so sa ia maka hoi le vai aso fa penga Karo fai. Ia sa fa penga ia le lumanga ia ke nga ka kele ilongi kuka ia vanga ho te fa fonga si o ka ko le ba pe ka wa ia kasi pirkaki ia ko lima mako ia e fa ka ele le afa polo kanga e la vai mako ngi ko lima se vanga ngala le se kasi o avo yo uso sa mako ngofo va kasi ngo aspiliano e la kukuila ia ngal paunga ka kailo le kuka ia ka faile le so mako ka leve pole ase e fai ai ile pirkaki ni kasi mau ke lava ia ele so fua so lua ia so kofi lua ponga ma moela so lulu ia fa penga fa ele o langa ia o lo ele vai so longa lua te sema ile 1974 fitufa ia fa le me hole le pise longa sa le fele la brother Damien ia mai ia ka ko kalangoa po ai o ko le la ave o fiki o e train ai la fa felela ia ferol kalangoa ia ngolo e kango kai ko kasi ia fa kulo ia brother malielu fingalu o le o na o le kamalu kinga ai fa mole o usi mo sa unha luenga se kausielo kinga ia afa pea ke alu wale suanga le vakele e fo ngele o fingalu le tuo ke alu fa felela ia ngo ko sa ula ia le o ki ko kalsanga ko ke alu fa felela ai ke mo se kausilo kinga ia kalia lo le felela e brother Damien sa ia ma ko ia ma brother Kevin sa pule ka vai ken mai lo ia wole le ia alu ia na ia le mai ua mo sa ngalu fa ko le ai a ula sa ma lo si le accounting i foi le aonga ia alu lo si felela nga o brother Conrad vai ken yo pule ko inga le ngo e Terence Beefem po oloi pola inga ile Polynesian i Polynesia alu lo ai ela unga luenga ia sa lo fa mai ia o le so ngafua e ku ola onga le so ngo te sema ai fa mai le so ngafua le so iva ke amakai o le Polynesia fa kai lava ia mau mai ela unga luenga mua la oi sa o Costin Clark i o le engineering i o faleolo sa vai ia mo meu time keeping fo ngale ma cosmo meu patso va lele ia la ku ko ma ku fo ngale le stock control ia o fenga luenga o lo ko ngia makasa ia ile lo amakanga e lu fu fa kala ile lu va yaso kala Samoa lo fu fa kala ai kala va ma fa so mo sio kinga ya lu sio kinga yo alu sio kinga fo nga mai ia mo mai sio se le fa penga ia lu le fa penga ile fitu fa la le ia o le fiku alu o lu masing lu kausanga o transfer mai lo ile office tuton ile accounts department ia au lunga nga le costa ia foi le fa le polo nga ia le nga eu transfer mai lo le nga ila wanga luenga le accounts clerk au ia la mo meu local payments so nga fa ngo payments i company esse na ole ia o to pa le fiku van ai sa esse sko ingale o ia anai ngale ngai fa sa wonga ka ile melo 6 anai afa anai afa sofa
ke minga commercial manager afa ia fa mai lo o John o le su ese ka ko se alu I ngusila e al ke no ele official polling si ele mauta sa mo ngusila lo va ai esko inga le fa susu fa mo nga John Mika ia ai sinto o nga fa nga ngusila ko ele passport ngusila fa ngofia ave o ngusila ke fa nga luenga mai ai e ma kaudienga o ma o mo lo kinga e mo ia la ele ko nga ngelo kinga I ko a ko le mafale ia ma kausi foi o kinga ia ai ia o transfer mai lo I au kilangi le fikuvalu ia o topa fikuvalu ia o ngalua e lola ia le au kilangi ka fai pe pa lo kinga sa o lo kinga ma ngofo I ngusila I fanga o ko nga lo kinga ia fa penga alfa o ngaluenga ia o ba ngi ho le aso falai le ala o maso evanga fa winga o sa ro I au kilangi o ba ia accounts ia fa ave ia o mai ia o ngai Sydney o ke train le Qantas I le system nga ka o Quantam sa fa nga ho le fa reservations ma ko langa ia ma mo issue tickets ai pi o jack of all trades fo ngalo o lo ma ia le fa reservations ma bookings ma there ma issue tickets ia ma le mai vanga o sa fa le uma ma ke o I le papunga le eding para fo nga le lunga ngai I au kilangi ia ma e vai ma fau mui ia ma o lang I lang ka vale ia o la kumu mori nga ia o lu ka vale pa pe ngara ia lu ma ke o lo ile si masing o ile 1981 ai fa mai ke mai vai o ka nga ia lu la lo e a makas ka ko office la lo Wellington o se o ke le yo Wellington e fa fela mai ka vale le Toyota Corolla station wagon ho ngali mai ka vale le ke alu mo ke alu I le lo Wellington o a fela ngai ke mau mai o le ko ru va so ya e maka ka ko ya yu lai le la sus fuiva yu lai le 1981 e o fa penga lo le o sa Wellington o sa se furu ru I ku la o ke sa mo ma lo mo ka se e o le Wellington o sa wale I Wellington e a maka le officer nga I kalanga le patient reserve mo ngisi nga sa la I Wellington e lo le nga le le construction house ai kuma office ai nga la kesi ai ofia ima mangofo ai lu o nga la sa le office ai nga le first floor fa nga venga kwa ia o le mela sa fai o ke fa nga venga I nga a o le so falele wa ke ngofo le motel a o le so falele ia ko uka le o akopa ko ka vale ia ngo le local ka vale o manai vale ia walu lunga I au kilangi asi so kinga ia o sumai vule le so fu fa penga le fainga fa le lima masingo fa penga le manga nga fainga luenga o sumai le au kilangi Wellington fainga luenga le so fu so lua skofi ia lunga as falei de lunga asi so kinga local ka vale manai vale ia fa le mawai ia kemia lo ala un fo mau kinga ia ma fa penga le nga fai le kulanga fo ile ye o lo le valu kasianga le amakanga le valu lua ai saingi lo le fe ngan malo ma le Ansett Airlines fo ile Australia e o ko fai la ko management contract fo ngale lo ke managing and polling CL ke minga in 1982 ia fa mai lo ia kapungi le ofisa ngai lalu Wellington o ia wale le o i me lo fa bui fa mai ia ngala kapungi ngai Wellington ia fa o fa fela mai ia ko sa ia o kilang ia ko ia wale le ia lo mama ai ke ko sui o ai aku le Ansett fo ngali le ke lo kupele sa me Wellington wanga one man band ma io ke alu ma au vai kale ma au fuala au le ofisa wanga ia maka ia nga mai ia loko dole Ansett fa mai ia le nga o ke le mai le kupenga alu su e fa le official polling si ai I Wellington I mahaya sa staff ko fa ia oi fa ko e wole le ko mo le fa mu yang e o lole su en ma ko officer ma wa nga le ko mai Willie Street kalango le PNZ nga Wellington mo lole ia mo lole staff ko lua ia sa mo kasir pa lang ia ma os kengi ngoya sita Yohane sa fenga lo ngade
co-star ia so ia ma le sele ngā Filippo Strickland sa whainga luenga le accounts for ia Samoa i Polinsia ia ma le pālangi ngā Strobo Robin Strobo sa ko whainga luenga ia mo vai ia wa o le mea la wa ko o sui e ma fo o le Ansett foilia o le taiminga ma ia yu lai e kau ia te sema ia ele loe ka ngaka fo ngai pe ngo foi porirua whainga kāanga o mai fo ngale i le kaulanga wa ele pe o ngei Welling i ngei Sydney ke o so kwa le train ma o mo ia so sko inga ne sko inga kulanga o la ia o ma mau i ko ele masangi fo ngai tangata o mai le i le kaulanga i le mele i le Patient Reserve o le mela sa fai e fai o bookings fo ngale vide mai ka ngaka fai bookings wa le wala i loa o pipi i fai fe au sko inga ia poposua ia o pipi fai fe au ma fa la wilo ai le ngaluenga ma me uma la mas going o research sone ete o Sunny Rivi ke race and Rivi ngai fai fe au ma ngai fo ngale o ngai vai kai mi ka ke loku ese nga loku o loku o ngol ka fai ngal fa la wilo le o le kampangi kai mi nga wa makanga la wilo ho ngale ia o ka vidi mai ka haka o la umela sa fa la sulu fulu te sema o ke alu issue uma e fai bookings ia ele lo ka haka o mai o kango le issue tickets o walu mo moli e la ko maoka ile fiafi ia makole ki mai la ko pasese o la sulu fulu la yo la sulu fulu te sema ele o ngalo ia ke i o iporu o walu ko le ki mai ia pasese ia o ke le kai mi pro ki sa po le lua kasi lua le vaveau ia le sulu fulu te se mo ke o mai le hotel ile kodu vaveau au ki sa uma le course fulu ma le lua afe ko ngor ka vale o ngo passe se ia nga issue e tickets i o po lu pila o inganga ko e liu ai le fai nga le Ansett mai lo vai se officer o ngo vai akua o ke le honga le o le support mai ale atunu e fai lo le officer ia wa le mesa ia sa o vai ia Napier Hastings Marsden North e kau i Wellington ia mai nui mata me ungo i Wellington o lo ile o kakala le officer mai le la extend lau territory ke va ia mala lo i le South Island Christchurch in Dunedin in Chicago e kai ko wala masinga mo walu ia e sa fa pengala na increase ai fo le ia la road ia male au finga luenga wa iai ia o lola ia le wa alu le ia le nga luenga wa ilo ka ka office i Willie Street wa ilo mai le South Island ma me fa pengama fai tickets ma o alu ma moli pe alu le ko masinga wa ia me le o lo le kasiva valu lima wa sa fai ala nga luenga fo ngale mo kilo le makeki mai baludi malo makanga saule wele le flight mo mai pia Wellington mai skap kenginga Mark Birking ia na maka Christmas maka ya te sema nga mai le lua flight nga mai vo ngale test ile make test ku o le al kenginga o handle la le Ansett New Zealand ia le valele yo le malai valele yo ke ai nga ma fu ngale wa masangi hul fengo load sheet ma me umole o le valele ma e nga makalo le luma balanga nga ile valu lima ya te sema malanga nga ku sa o mai Wellington e PF nga ile le 727-200 o le valele nga lisi mai o ile Ansett ia alu lo ke o alu la ko fo ilu ko o fiku masinga makalonga makanga nga lua malanga vai aso Wellington e pia na makaya ia fainga malanga ile valu lima nga ia valu ongo valu fiku wa le aise pule i konga fa mai o ke alu e vai konga e vai ya como Wellington e fa penga le ngo walu pe lua vai aso i konga ia kasi vai aso i Wellington e wala o mau ku le o fainga luenga ma me uma e sa fa penga fa ye fiku masinga o fa ye le alu le kulanga nga le felo lua i va Wellington ma konga fo le va inga konga ia point lo le pule konga la ko ia o fo lo Wellington ia nga uma le konga la ke ale fo le Ansett da wa se fu ko sanga uma le iva lua
iva lua la nga o ese lelo answer dai o ia februari ia ai ko fa mai wa le sa ia le official polling sia ngai well ele polling sia but it was under the Ansett Airlines ole King Street lima lua King Street o umangi la fe nga maintain el office ale fa mai lo ia ke au yo Wellington sidi lo walu o makal ka ko service ma kinga ia Sydney eu sawe lola ele ia februari le iva lua o sawe lola ele ko maka fo ele o ia le skala kampangi o sawe ele ese le lenga ngai lalo le Ansett mame io le menga ia ka kele ilo ia o sidi ama mangai fai fe au fo ngai ngei fo ngale nga fisosoangi mai ke au ia o alu join le fongo fo kua ma me ia le skala kampangi ia ma hai fo le staff kasi le konga lua palangi kasi le kasi skenge si fai lo kusia le ngoi mo sel salo si dia ngai lo si la fia kanga ko le vo ngo sa uma koso ngi Fiji Airways ia mo sel ia nga fai le nga luenga nga le iva lua o sa waila ile ngai fai la o la le Ansett mo ko avel la ko vale le mai lo le si vale le nga le 737-300 o le point ia fai lo le mala mai pia nga i Sydney ile kaiminga o le sa lua la malanga vai aso ia hayam la airport manager ia alwa ya le o le fa fika uli la nga ile vale le nga ile fai nga le fai ku la fo ile well li mai ku la le mamau funga le alwa e ka wala nga fi se mala vale le e ku ai en ko sa waila ia ole it's a feature ole 737-300 ia fa penga e sa pia Tonga Sydney ia Sydney Tonga pia le ya lumanga ai ka mai la vale le ngai onga inge wa sa mo ngai i Sydney ia onga lu lo le fai langa maintenance la lo i Melbourne o longa winga la ka mai ngai Sydney ile pa le kodu ele fiafi pol fa le fiafi onga ko le le vale le la lo i Melbourne fo ngali fai langa service it's a date le ke le passes fo ngali ke le coupe alwa le la lo le mai ile so ai alwa sai mai le fo suka sil kaao e ko fai fo le nga malanga nga sa le malanga e so kilangi alwa nga ia pia e fai nga ko avakuloro lo mga ku polalmele asia alwa nga kilangi le va wale elka ko community usila ai establish si route forward kemi nga o masangi fo le au konga ma kele honga ya o konga we fa kwa mele sa we lo le si va along koru nga fa sa fa ya pia Tonga Melbourne kusala o fonga le ma ko kongi le pase se konga la ko we le alo va konga we ko ese se kos fonga le le fu le va ile between Sydney ma Melbourne so fa penga le nga duai ia wa ai le fa ia malanga nga o loka kala office lo Melbourne a pe kanga ka ko kasi nga Little Collins Street fo le kam fa ia ki nga ia fa penga le nga fai ia le iva kolu nga duai nga i lo i Melbourne o le iva fa ai ke o vili mai si pule ngo ya Richard Gates one night chat with Richard Gates nga sa pule sa XA New Zealand la ko ya mako il polling sia fa mai wa kele fa fika uli nga LA nga LA fo yo ke alu e vai la LA sa ai isi kamanga mai Honolulu Hawaiian born o ke la ku nga Honolulu ma vai ai ngi Australia o va ko le lei a februari fo il masinga ko le wale lei e o le melang o faia o ke lu ku ngi wa e o fu nga le fianga inga ma le Qantas ma me e o ke lu ku ngi le ko lu o aso ku fainga luenga ngi fa so ya le fa so we ngi Sydney ko lu aso ya le o ke moi lungo valele e se kai fu nga le wa a lu ku ngi ile asosa e ka ua ko ile asosa inga o fainga luenga le so fu aso lu aso lulu e o sau le pole aso lulu ka u mai ngi ile aso kofi e o fainga luenga le Sydney le aso kofi so le ko ngai
ia pe o asusa ia o koe amaka koe ale nga ia o ngofo inge ia o laku inga ko lua so inge fa so ele ko lua so inge e fa masinga o fai ia mai fe puali maki a pelila me olo ia me ai fa mai loa ia Richard o ke mga o e mai sau li poki le fai le fongo le port nge ia yungi po le al kulanga o le a ia ka ko vanga o keminga o lisi honga le vale le nga o le 767-300 mai Air Canada ka ngo ka ia ai fai malanga honga le nga LA i Samoa nga sa e fa nga ia o a la kunga la inga LA ia o kamanga nga ia pi ka alo nga le vale ke o le mo le Peel Port mo le Peel Port la ko ia ke vai le Peel Port i LA o nga le polingsia ai le se kupe o sa kongo nga kupe alu mele ia ngi ile mele ia na kulo la uli poki fo ngal fai unga me Richard Vaku and I think it's gone to a stage for ngale wakele kele expenses mamea ya wa ia malikaunka le disio vale I don't think it worth le for ia le developing akile for market US la ko wi I think ole gaming ya wa ia kapungi lo officer sai ngai Central Boulevard ya familo le la abel port. Yeah, family kala Richard, are you aware kapungi officer ule sa unga luenga? O faku ya. Fa il kulanga nga ya, but you want me to do a job, so I'm doing my job. Yeah, mai lo ya. Fa il fongo le port ya yungi ave ya pasi ya mai fo kapungi officer. Vidi mai lo le ya yungi mai kapungi officer le wo family le port. Ai ngofo nga kapungi officer. Alnge yala we le sa ngwa wale fa mai if you don't close the office le sa ngwa le menga I wole e kapungi le o ngofolo le kapungi le officer me container la u mai me ya vidi mai ya au kuso ba po fa le takera le asos fulu você tema le o puka el container va kwai uma ia me kampangi nge LA ya ia le makanga o kuso mai on target fa ku ia le ai o le asos fulu vale we ai mai ngai o backle container ma ngai o nga mo ngai America backle container ave ngale ia me ia nga o le ko kasi ale vai aso ai pe ko lua ia ko vidi mai lo ia Richard ko ngai la ko la susfulu iva ai fa fela mai a umang pack nga sa nga mai le container nga sa ula ia le la mo le la sa ki fainga lu nga ngi Samoa ko ia wo le fa fkai ia le makauria le a fo e fe lo lua ia fa te e ngo la ko le Samoa appointed o le regional general manager Pacific Islands over ia ko nga fiki liwe Cook Islands America Samoa ia ngo fa lu nga ile nga ia ke o le iva fanga ile pole iva valu iva fa me ke ko alu ko renew iva ile operations i Wellington e moleongo masinga ma ko pole asa u fa unga ia fo ngale pe ko kala lo ofisa pe kapungi wale la uma le disi eu so ko sa Wellington eu fa ngaluenga i Wellington ka kala le extend a malisi ma ko kawanga extend pe lisi sang ko extend lisi Wellington eu ko foi le Samoa ko Samoa fi mai le lua fi mai fa ya te puan fo lua fi mai fa mai ke mo ya o ko alu i Euskadi el melenga developing eu ko sa o le lua fi mai fa nga sa o o ko sa o le ya fe puali ko sa o le ko a makavo ko vai ngei yang o le lua fi mai lima ai saingi lo le fe nga fo le joint venture ma lo Samoa ma le Ansett ma le Virgin le sa ye le compagnie le nga fo mai compagnie le ka o le Polynesian Blue e fa nga fo nga le i le fe belanga inga ye Australia ma Samoa yo ke manatua yo o ke topa la le kaimi o fiula i sa ye nga ya o le Virgin o le siri sa ma fa nga lo fa kasi
sa masangi ngai fiki e Pacific i kai minga ia masangi o lu fiki ia masangi mai skamanga o kamau ia o sa ngela kamali fa ngalu ngai makawanga wa ku o ke lo ku ia o ngo kai bila ngai o saingi le o saingi fe ngai o kamala ngai e a fongale part of the team le ankal ngo mal maloma ile fa ngole o le fe ngai le ia o fi wala kamal fa mai kia ai o kai minga o fa unga ngale kapengeka o le kangaka e ka ko o le joint venture ele mo sanga redundancy ia ua fi wala kamale e kawanga ia u fakuile ai ele mai maula o coach full ka usanga e ngale o ke alua ko ele mo so redundancy ai ua ele vai aso ko dua vai aso a makal joint venture ai vidi mai lo misa kai mi o foi o mingska ia sko ingo misa ile a foi ile potencia vidi mai lo le ia ke au fa mai o mo ke manga o ke alu le ile a foi ile virgin ile joint venture o fa ko modi lo finga lo la ufionga mingska le ai o modi e ko su ese se nga luenga ele ai mai maulu course full du kausa ale mo sa redundancy le mo ma ko redundancy mas ke o mo selma ma le singa a Carlos sa va il manai vale le ke minga ia fa mai lo ia ke lo fa kalise ko ave kapingeka ia ave lo le kapingeka ai o il a soludo ai o le se so nga fual ku sol vai aso ala nga ka un fa ele le ai so fu vi mai misa mai ia lo mo ko redundancy ia ai eu sou fulo e ama ka nga o lo le o ele aso limo novema nga ma ko o lo le ma ko ngi ko lu ma ko la sa ela le office o i Hurstville o swing e o ka ke le disi i King Street ai so lo le office o Hurstville nga ma ko ia ko mai male Virgin ia o nga langa ma ko pesa kwai ia ma ka fai fa ma sangi le Virgin fo nga ka mi o low cost carrier fo nga le gi me ai ko kusar passe so ka ma ku ka me ki it's a low cost carrier model fo nga le nga lu ala ia ma fai fongo o lungai Brisbane o le la ko head office ia o la ko a be ala o ka upu le ele ka ka o ko kusa passe so ka mai kim ka ma ko ku ia ai kwa o ye ka ma lo nga Stefan Pichla sa pule sa commercial manager mai le ai ele sui le model ale Virgin for ko ia but it's unfair fo ngale el ko kongi o passe so ka mi ki do ka usanga ai ko kusa mal ka ma ku lo wala ia le a kor ka usanga o finga wa ai flew mai lo ya October ai wo mai foi mal fa ma popo mai mal malo fo ngale kai dinga ia agree lo la il va ngai fai passe so ka mai ai agree mai ia o ka le lava fo ngale o le finga ia nga fai ale wa lo la kala e masangi fai fa ku mai o le Pacific Island o le palangi a fai poipo they've got a plan for the future ele fa pe la we la ko plan o i fai ka mai ki o i fa ka o le fale i o me fa penga o le Pacific Island e fai poipo lo le unwari manga o lo fai ka mai ki so e fai ko la ka mai ki ia wole ku kusala o ka mai e o i asi la ko ai ngai sa mo ala va kum ka mai ki e fu fe fo la me o la upi o la aki men nga ave ia il kai min nga lo justify ele me le o ke mga ai nga agree le ya October le lua fe me le ongo agree ele va nga ya o kul kai min nga ia o ye nga ya o nga le Pacific o ka wa nga mai ya scoring of Victor Sharon sa pule ngai mai se sa ui eu fa ma vai lo ya fe puali o alui i ko alu sa mo e aki nga sia ma ai nga sa mo nga le fai falen ma meu ia ai video ko lo ya Victor ya apelila la le ista la fai le ista ai video ko mai o le o ye le va ngo i a mako ke mo ki saudi ko io lo ke lo ku la so le o uma la nga luenga le ke la eu sa lo ama kai lo nga ile lua fe mal fiku ile Pacific sa ai la se campagnie ka o le World Aviation sa ila lo ai le Pacific il kai minga ia ma ko
piko me ka o le channel sales agent ia vaenga nga ia ai la loi la le Pacific ia mako whainga luenga la ia lea o lo le aso se fulu o November ua le ia le alu manga le Pacific ia whamei loa le head office ba isa mako officer le la ia le officer le oke inga i le 280 Beach Street maka inga le aso se fulu o November i le 2010 maka i le Pacific ia ai o le 2013 ia e sui lo le ngole Pacific nga le Fiji Airways ia le la oke kaukua ia ke mingi se yo mai ngai kan ia o le pisi kalaanga aku nga ile tulanga fo isa o fenga ia o le ala o ke vai ai ngai ia le Australia ko Brisbane, Sydney, Melbourne, Adelaide, Canberra ia le la amaka Mackenzie ngai le aso sfulu a pelila le Singapore ia o le la ngai ia la o ngoi port ngai Sydney ia mo vai lo le o Pacific al South Pacific e makele ala la vai ngai kongam sa mo mele tu ia office o Fiji Airways o isi e kungu mai ia Solomonga no mea o Tuvalu o Kiribati o mo meu GSAs General Sales Agents ia pe kai kasile ko ruma singa por fama singa foka walula ia lu pe ko lunya so ai mai lo kingo o Samoa ia makonga ia concentrator ia inga especially a Samoa for every month okay Samoa ke alu va ola so polas coffee o fainga luenga i olas folele o ko sa lu va le fia so tona piole polo kalameanga le ia ngai yo ngole mafuka nga piolo ka nga ye usia ka ko a kugu o kele ka wo maka for ngale we owe ya I owe Samoa quite a lot because ngale ai nga ia le lo po fe me la ka fa vale fo ngi vai kan ia o fa kai ai le lo fo le tu ho e so ngi mai nga ia wo mai masangi ho ngale wa fo mai le relationship la ko ia pio le tulanga langa lo ia ngi kan ngi a maka ngi ia teles ngi ka ngi la se fu ngi a maka ko ile nga ngi le fiafinga e lo ko teles la ko lo ports America LA San Francisco ia Matelis le amaka ngi le fiafi ya ai amaka ia kensi ke au ngal le se fulu apelila ile kausa fo pa dia ia le fo sa walu la kakala ile ko lungi va Scott White sa walu ai launch o ilunga kens yo le se tu langa nga lo ia ngi lo yo ko le Matango fie pe yo le lavele na ta inga tau ye telepenia officially lo personal life langa o le limas futa sanga ele seta mai tu fascina o eta ua lau tala mai le lua maftanga malotina o tau iai tu manatu o fa manuianga ma le neita ni umi e afua mai i lo tausi i lo tina ma lua maftanga e te tau tonu le wanga okay o te tau tonu ia ia foi ele kula fongo le ia vai lo tama ma lo tina na ia fa le vai aso o lo wolan ia pi o le ia mo ma fai pe ia o fai akusa ma fai ke o ke alu o mai vai lo na mo konga foi singa ma me o fai ang fo mai fo ngale ia ele ngalo ia te au ele ngalo ia te au le sikai au o le se kupelo kinga o ke au ngai ku ngai sol ma ku le ma ku fangua ngai ele sanga telsia le so ko mal fa sama monga ngai kwa oi ma le au va lo le asunga le o le kai au fia le aunga il ke ni o fonfo fia le aunga ai fa ku kinga me o ke aunga se ka o fo la uma ile mo mai se me ke aunga ale mai la ngai le bao
le o ke ma ko lo le ia e o kulo inga o fa lo ko lo ke mi ngi fa ko i le ma mai mo lo kinga fo ile mai ngale ile fongo kinga ile no mai o le fa lo le ainga ma ia o alu ala ia lo fia onga o lo sa vali lo ko mai lu mo le ki nga le fa lo le ainga nga sang sue ingai kuanga o sa vali me ala ia le o ko ku nga ko kilo o ma fa le mo lo kinga o la wa li folo kinga ile awala kilo mai kia o ko li ulo ko ya o ko ya ulo yo lo kinga me lo kinga le kala lo kinga e ke mai vai wa kausi o wa e ola wa ka le ke mai o fa longo ku kai minga piwo ia lo ka fa ku ngal fa ku e fa malia e nga ma ole fo nga ma le fo le a o ma fo nga ma ia mo me ku pe wa o ngale e di sia so nga so ai ia pe o ngala nga fa ku puli ai o le o ke anu ke fa felela e mo ia o la nga vai lu lo ma fo o ke anu fa felela pele ai po ke anu ai fa pe so o pe a ka mo fa ia it's better to try and fail than fail to try ola moto anga le ngile po ilo ofisa salo yo le salo pe ki tanga i mai ele kusia i lunga ofisa le moto le it's better to try and fail than fail to try ngala le o me umanga el fokuanga si kinga i o ma ke lo kupope e ma ke o le misa o ka au ia maksa va le ko mo lo kinga mai i kuanga i o le va ai mela e falsa pope ia ma fa pe ngani ia yo karmisa ai pe o ngai bela iki anga ngani e banga kumama ai ka ua fa mole tu fascina ona ta ua le limas futa sanga ele se te pai pe mena a tele foi ofisili i lo so i fu ai ua pisinisi meta va pisinisi ta ua pe foringa mai it seems like ele do you have siblings excuse me le ai nga wa ka maro kinga o le si vai nga umo fa nga ur kuanga ngelo kinga pi e ka wa o ko fa finge mo lo uso ai fa penga fo ile o lo kinga nga ka siali kengi ai ko du on kuanga nge le ai o Tony Hicks nga sa kap kengi iva yo le silingo ya eti nga sa ngai mo fuari sa o fo felokia ma le silingo ya sionge sa fa nga ya pai ya nga lo kinga le kengi e pe ya la o fa nga uma fo nga le kuanga nge lo kinga e mai e lo kinga bol e minga wo ngofo mangi ko la o ma ko fa ka ulo ngai fasko kai o mai ngai fasko uka e pe ya la o sio kinga ai e va ku ia fo nga le nga ki kausia e fa nga o e ka wa o la ko uso ko kuanga nge ne un fa penga pi ole ai nga wa ia nga kausi mai lo kinga mai o fiku o vai aso o mio taimi nga lue tu fascina tu loa pe a kau a tu personal officili a watalia e alano u officili tu pape e ta ua tele le ta lima suta usanga e lese ta mai fa manuyanga umi lima prestangata e maliwe le ato lima suta usanga yo le afuanga le na tu fascina ya fuai ona tam fai na ia manino lo tatou atunu ua peo tate vai pena o le faua wina o ngafa o ainga fiani o walo o i temine mai lo to tasi o e fiani o walo e faua wina le ngafa lea fa mole i fascina yo e ko sia fanga le o nge o le makua le lu fu ko nge inga o feleki o le fo ila fainga luenga Japan Airlines le fo ila avelang fa pailake il kaminge le fainga luenga le sales ia ma avelang fa pailake ia o lo fine o lo fu kasinge ia o kuso ia o nga kausanga muli le ang fu nge le avelang masters medical medicine ia mala o la ikikila sul varu ko sanga ngo ya Carl John fa ngo ele ngo lo kama ya wa Carl Frederick Nico la ia ngasa ngo ai ko inga o Nicolau e sila fia e malu le tunu
ia ngola ile ngol ko inga ia second name ya kia o ia le lila nga le avelang IT software nga tax ngi nga onga le kausanga link ngi so ko rulan nga le ia ngi ke ngi ta ua tele mea ia tu fasina mo si la fier tatu at nu langa e te le ia le mele ua tatara noa i le me ua o ia i lau tautua mo tatu at nu ia ma le Pasifika atoa le lau te vavai atu tui fasisina pese tā o ai foi le siu suafa le i po fa mo o taitunga mai fale adili tole a fo ia le ai o le wole ko ye le ko le fo le o ke o fa moe mai o i fa fale fa moe a moe taitunga pese tā ia ma tu fascina ai langa o mea ia le ia ona silafia uma le tatu at nu ia ona uanga ia lole i awala fa business e ia tanta le e fai me lungo tatu por kalame tu fascina e ia fa le tonu le va le nenti mo le lopo le alme na fa pesa tau ona ia ona ngalue ia le company va le tatu i fiti ona les fa le tonu e sa o le tala tu fascina o ke le lo por alfa le tonu ai fo e mini ai le suila le ai o ki kali kongo ia fa fita u dila ai o le me amonia ia o inga le transit ua fai si putu foi lea onga le o le kupu ai dunga ia le Fiji Airways ma loku malanga se whakaikainga o vaalele ia ka ungu mai le ongo kaeao ka ungu aku San Francisco ka ungu aku le LA ka ungu aku le Vancouver ka ungu mai le vaa mai Samoa e kolu vaala popo ai ka ungu whakasi mai ai ngati kama i la kiki le afo le space nga le transit lounge longo winga la wai la vea kele ya upe afo ngi sa mo le va le lima va vea ka un mai ngai le ka un inendi le ongo kaia ala fo e ka un mai le LA le furu le ongo ka un mai le San Francisco se furu ke le ongo ka un mai le Vancouver le kwa le ongo o longo winga o makua ia nga mai lore o vaanga kangaka yo Sydney kangaka yo Melbourne kangaka yo Auckland o connect mai nga so la ye le nga luenga le an malai vale le se me kingo ya mako ala wa ave ye wa e o foi la o le lava kate fo nga le vale le ka wa o lusu kasima ko vale le Fiji Airways vale ke le la o vale le o ye kama ba la iki le tui ama twin ora ongo ye le fa inga a si va umana nga ala popo uma e mga miele pe kate pe la ngale e si fa fika uli wa e si aso ki sa well 737 mai pia fo ngale con ekile va ki sa wi Sydney e ai wo paka mamau mai wo sa vadi mai la wo le fa nga wo le steps wo le ngi aero bridge le fa nga le bela nga le ye yo la kilo ye le wo kupu ai lungal kampangi ma fa penga a kem salo ai o le nga ngai refer yes uso nga pat o le transit ia wa ia i lo ile fa pe o ngai do ma ia ile do fo ile au fiki fo ngale wa ile ngi mako staff o le contractor e terminal services ngai va ia ngalu nga ile mako ia ngal ia mako va mako check in ma me uma o le ATS nga va ia kulang ile fa pe la o pasi ya ku fo ngale fa fika ile ngai nga singa va nga they're doing a good job limitations for ngale o infrastructure anei patai tu fascina e pe o le tau fa longo tu tatu tu nu le history ato o nanga for 50 years pe o tolu kuata o lo temi o tatu polencia umi tele ona e tonu o tatu polencia o tau ia so mala anga ile te lon tata no mo le swinga o le ngoa polencia anga i mal polencia e swinga ngoa e se po e ia le swinga le swinga ngi Samoa Airways io wasa o ke lo kwa polencia fuko swinga le Samoa Airways ke masalo po lima ono tausanga
o ke fia ui le polingsia Yes. me mo ia yo Yes, for angor su. o ke le o malama la I think o kaumake, I think there was some difficulties for ngai ai le ngai oinga ngai ai ma le issues for ngai ai le polingsia o ka failo le su ele ingo that's wa for ngale basel salonga nga o ke le o maukingo kongu le awala nga sui ai Te orisi me tu fascina ole umile na irta polisia. O e tau loa se vai se mea ua ngau e tatu polisia. E iei ni mapu anga o e tau silfia. ok ele ka wa ko wi o fainga luenga nga o ke le mangko se kai minga nga mau se polo fiki Oh. I think it was always in a loss I for ila for ngal kailo ya nge ke u se there may be 1, 2 or 3 years but ole ke le gaming o ya wi nga ole loss anga ya I bet for ngal losses not big losses for ngal pe o I think ole kai mikele ole loss lenga ye kai mi lenga ba ko va le kolu lenga ye le 737-300 aba ko male freighter o nga ye lo le male ba ala le 767-300 lenga fa nga mai o le la lisi mai o le Canada pe I think ole kai mi anga kuma kwa fasikele o le loss fo nga le wai I lo o aku inga I LA se fa kai inga nga ia o lo o aku ngai LA I pasese nga charge le kai minga e lima se lau kala Amerika ia kanga kai o so aku LA ia lu ia pia sa ula lokonga ai lima se lau kala US ia ula bi o ingale nga pesa fo ila o recommendation fo ngale is what I mean fo ngale mo kwa kele le expenses sa ele o lava le revenue sa kong I ko inga I ko inga face nga ye kai min nga even though you're talking about 1974 but still fo ngale kwa ridiculous ye passe senga fa tu fascina e tau alo sa lava ufesili tulanga na silfia. Pa le simia o le ua sa a to de Fiji Airways o nga va. O o ta fa tau Samoa. Le ni telefoi e na avene. Tolu kwata o taimi o tatu company valele. E ese ave uanga va no fa longo manino lo fina wino pa se se tamaiti tangata matu e tono o tulanga ia. Mele fa tele ai within that 50 years le titi lo soifua finau pe o le fule ale ona tam fa ya tala tu fascina a faila o le sila fia ia tulanga o le wa ela tu nei e tilo le company va le fiti ntatala no momua na e ta waile fa ingo va te tele on ele ngilis alis fo on pai le government ni por company va le fiti la so sila ia so experience mai sa mo me potencia o sa o tilo ile fa foina o le company va le fiti na se senga e se mafu anga o lo fa tupula ia le company fiti ai o til company tatu Hello? Tu fascina po o maua mai ia le ta. I think o le mea ke le ke kilo ia I fonga le o fiki. Hello? Ia, leo langona. Hello? E foko le fonga le promotions a fiki le ngai kwa ke le la ko spend ia me fonga na wo la wiloa ia le ia fiki ia especially ale ko rebranding e Fiji Airways ia pi wo fa ka le Fiji Airways ma le Fiji kamben ma Fiji wa kanga ia ile afo ile
i kokongo a fiki le lango e hotels lango e fonga le nga lu fa kasi mai la ko contribution mai me ele fa mo kasi se kampangi ele fa mo malo pe fa mo le kampangi valele they all put in together fonga le promote the destination malo faftai tato e afe mai ia il melen tatara no mo muai tu fascina o mo meu tickets lenga pita sile me fure le fa pe le ke len complain nei tangata i le watu le vale le e na le tasi le luggage allow lua luggage allow lo te mantua vaenga fu i e tolu le na e fa mtala ina tata no mo mua o le e fe fu i ai luggage kanga ka fa kanga ma le e fu le pasese totongi the amount of le pasese okay io o kampangi vale le uma o kukusa e fo ku ngi fo ya ma ko kwa amakangi ya makil ka usanga ngi me ka o le branded fairs la e fa ya vaenga e le ka unga fo le ka o le light la e ngala ka ia ke malanga mo i lunga vale le fiku kilo ele e ka unga fiel pasese ai ngala ka ke alu mo oi makaudia sila fia fo ile tunu o le Fiji Airways e full service uma me ka umafa me vai ta umafa me ai me uma include uma kongolo pasese e ui lava la ona e ko ngi el pasese le o le fo o le light le kasi le ako o le ngale akai ka alu mo ai mo la me la ka mo fkanga mo me uma vai ingu me uma i ngol valele so lo le male pasese le ka o le value la e kasi le piece ai se senga penga se laudi mas fulu le se senga al pasese o less than 200 se senga le value nga kasi le ako o nga so oila ia le male pasese ka o le comfort o le light male value e conditions fo nga le non refundable o le light la wa like o ngofi e mo le fa punga fo le use it or lose it ai le fa nga o lusi lo passes e un solo le male value solo le male comfort o le comfort foi la e mo conditions fo nga le pe refunds e lua la ako e lua ako le comfort e so posi le value e kasi ako comfort e lua ia ako on solo le mal plus e lua foi la ako but o le senga o le plus e fully refund e mo la refund ako whereas le comfort penga limas full pasenge le refund e mo lua ako e mo le refund o le kala fia la o ba kuangi o le light le long haul le ka ko long haul America Vancouver o le wa se le light wa se le light le ko se le light nga ya o ko o ngol kulanga fo nga le bango ku ngakua ia ele ise sio ka ko sa mai ngalu ya i sa mo nga long ka so la wa ese ale light ele fa pe ka ko nga ese ai but it's the standard fo nga leo e o fo ia ka ngaka ye malanga ku nge Australia ku America e o ko malanga ko pa so ele o popular la le light la ko ile long haul ai o short haul ia e ai wa nga la fo nga fa ile light o le kele o isika ka e Australia mo usila nga leo ko fiki o le coffee o fa le ko mai le so fu pio le ngai fo nga le manga ku nga le nga la nga e mai le fo le light ale la wa esengi ma long haul wa esem America so everyone is a value ai le se nga kelo pasese pe yang ofa ko le light ma le value pe ngal se laudi mas fulu it's less than 200 le fo le se nga pasese ale la tu fascina so ke kamfaiala i le tatou atunu e ono sai pe to tongi le comfort pe afa pe ngai manga o ave luo ato wai ma fai fo anko kongi le extra piece ngal malai valele em fai ko kongi la ke la ku le value nga la lua wako but ya wa ia i la wa fautuanga ko kongi lo la comfort wa e ke le ya ku lo kupe ko kongi malai valele i le extra piece i lo ko kongi le comfort le lua piece se mo wai o le se sengo le value ma le
ma le comfort again maybe not $200 le se senga ala lua wa so pe ole io fa kusanga nga E tā ua le vanga leo le tā Porkalame mo tātou ni Amerika a moro wa vanoa ma e tau afo i tau tongi pāse se. Ia o le tasi lea pale aonga le lei mo tā Porkalame o le nau e su e le cheap fare. yeah E si le tele lau o tele niau me ave. E le lei ala wa tā ua na se lauri ma se fulu le difference. It's worth it le kokongi o le comfort. Sa moa fa fo me tolu tu ainga ia ma te tala no ia o le light, o le value, ia ma le comfort. O lono nga e le lele tutongi o le comfort o le la ua remove totally remove light te fascina. Mo toni America. Ioi, nga ua remove la ua vese ngei le masinga ke ngei pe o la mo September. Na ua vese le late ma le long. Na eta ua Kent. O Kent se leife i nei America, lunga i Washington. Kent le o Kent lunga ko Brisbane, lunga o Kent lunga i Queensland. I ngale paua le sia mangole ke mangkua fa mole tu le epa. O le ato tai. O le ako kai o fa malo sia ngei la. Sa ia fa fika ulinga kupul kausanga ke ngei ya mako we learn from our lessons. O le kemi ngei. Ele kaiming o take over inga ile luafe ma le 2020 wa kupul ko viki ya saulo le vili mai lol ma ko pule mai ia Andre le CEO vili mai i fiki fa mai ke John o ke mga o ke take over inga ia le Pacific Islands o fa ko ia e ba il Pacific ia apeli o ke uso kula i ko kongo inga nga le kolu ia flight le vai aso le alu Samoa o kangolo le ia o fakolo wa le la o ngalue ai ia o mar ko viki ko sa role makalangoa you know ila wa personal fo ngale wang fa mai kia ia ke vai el Pacific Island ai le si elo kong fa ko ia le se me o ia ua ke nga la wa pa o mo ko kongi wa fo ngale o kai los full pasengele e decrease ai ko kongi o ngol fiola o kampangi vale le kai pe ya ngale o isi ngaduenga ko le le ya lu kausanga single kausanga le kausanga ngi 20 pasau ko ngi kausanga waya ko sa lo makalango ya fa mai lo la ele ya la avakula wang fa pe ayo ke te ke ka ngale ngale ba inga ko suela ia le se pule al Pacifica la ko ia ke o fa mai ke le la ku ya o ke vai lo la al Pacifica ke mingi Australia ia wasa wa ia fo ngusila mo le ngo masinga ile kai mi al covid ia sa wa ia ngusila ia fiku masinga sa wa ia ngusila Pacifica maingi e o fai le o kele o fakulo ia le kawanga fai se pule ngusila na ko ia o kele fo ngusila you know o population de 5 miliona se o ngala fai ngusila but long story short le la o fai ngai Samoa mo lo sila fia le madola fafo ua iva ka ko malanga mai fiki Samoa ua iva malanga mai le tolu o le fa o le lima o le ono le waiva iva malanga o le fa fika uli la lenga kupul ko sanke ngoi o le a fo nge ka kalo kuā inga ia kasi le ako ka ia kangaka ya lu mo wa because it's safety e va ku lungo le pin fo ile ia and that pin e fo requirements le weight fa kapula o nga pin o ka ko le ia fo ngale o kuma kai dua kai ko ko ele fa pe kuskusi lima fo ngale se moku se akungu kasi it's happening everywhere across the board so o le langa kupul ka usanga ke ngai o le ave ese o ako fo ngale mai le lungo le one of the check in bags e fo ngale o handbag ai ave la lo leanga e ko kiki pe lua trolleys ko kumu fo ngale o ako ia ese mai i kangaka fo ngale e ave la lo ongo le pui ana fo i lunga so le la wa ye le
le introduce la le mea fou le wai ngai le fo nga maka ngai le masinga ke ngai ya September ma ko le sawa sa wako ke la kumo o longa lua wa wako it's gonna be charged se lau lima sfulu ka la le me avele ako ngai runga so afa pe ke la fa fer tu langa foi le tu fascina mo meo le o lata ato foi le tai a le ka ke la mo me fa pe me mama i mo me pulo lotu count la pis ele kawanga ngalu e kasi ale piece afa ya mama la wako nga ya but it's not going to be 2 pieces so le mela ai utangia mai el ka ko le mamadu le atunu o le a fa malo si el kulanga nga e kasi ala wako ke alu moe afa pe ke la ko lua lo inga be ese o le gate ko kongil sa lauli mas fudu fa ko am failen ava kulungon avel valele ongo le puipuinga la volsa ngale mu o le si advantage ke le we ngai o le la alu makova la poa I think o le 21 22 23 24 o December e alu i va la poa ia ma ko le A330 lua se lau fix fulma le iva le pasese eso posil se lau ongo fulma le lua 73 ile max le la alu va anga la poa anga i Samoa first time ya la alu va la poa i fonga le so angil me malu si o tatu tunu ele ngaka i le kelo le au malanga i ai le fa penga fo i accommodate why ola e wo malama kampangi that we are people that travel quite a lot but travel quite a lot ala fo i o ma quite a lot so el melanga le wo fa el fo fanga le inga ia mo le tau singa al file mu inga ia kasi ala wa ka not more than 7 kilos wale la ye fo emale fo ia ka misalo ngala amaka fo ngai America le ka fo ngale fo e abakunga nga kula ele e wei fa kasi malau wako fo pe nga wei lau ko pa u nga wei lo le lau ka ile kia mo e ma bakule check fo ngale check ale ako nga ka ile ke melanga mo ai ole o te afo ngale o se kulanga leile ya ba la po ai le la lu nge fo ia ngi so fa fika u fo le sa kupu mel ka sang ke ngi tai tu fascina o le tulanga fo le pe ata tama faila e to tongi wale le ko yesi light ka alu le value ko kongi o fe ka ngo fie lo ka kongi o le value pe ka ke alu e ko kongi la ka extra piece pea o le atu langa pena pea pe le kasia lua pieces fo ia le lake che fa e allow ai le la o ka manga ko kongi la ka value le tiki tango fiele o ka kam faia ka ke alu ko kongi o le mlava le la ka extra piece le so finangalo le vangale ola wa fa tuanga le o ka wa le comfort a fa ya nga wo mo ki ngoi lua wa ko nga la ave ko ngi ale comfort ko ngi ale comfort mo o ale le lua ko wa pe ya ngo fa ya ko e ka nga ko ngi mla va le fa ka inga ro pe nga le $180 $190 $200 le ko ngi le extra fo nga le comfort ile va se ngo pasese wa fa pe lua wa ko ba ku ngi e lua fo nga wa ko sa mo oi ai afa pe ngai ke ali wala ko kongi lau extra piece le malai vale ia ngala walu anga mai ele alu ngai pia ngale kasi le piece o foi le ke me ko sa wem so fa so me mai o la ko kongi foi des where the comfort la ko kongi lo passes le comfort e duo le alu duo sa fa fer tu langa foi le ya to ri oisi pe oista malo o langa briefcase ia malana ia potina mo le purse account level person le carry on le o aku ka atina i la ko handbags le sa ngo ngi le ele tingal nga e pe ya lau ako laptop fo ngale pe ya fo mo ele ako laptop ma lau ako it's regarded as a piece mana ya le sa mo lang DFC di mai fa tai Wa bakula u pa pe la ke adu malau laptop
ia o ngā wakula i lau ako ko i lunga lau ako le ke alu lau hand lau luggage fole lau akaikai ai wakula o laptop mo mongo la longo fo i no i luma le me ole understanding le encourage ia ka ko pe fa pe le ke alu lau laptop po le o fo le handbag al tina mana ia le tau e sila nei i lau computer la se tau o ia le tatu comfort fair fa mole fona mo ke mingi ole ese ole mo America la palele i mo meu foi ole fakula nga inga o ele se passa se tu mau mo meu le revenue management foi amaka qual passa se ka un office for ka inga fapiole en class en fonelli le passa se ka un office e lo penga se fulu mo foi ku ia inga alua ku le vi e lo penga se liba mo foi ia inga alua ku le m alua ku lu fa solo ko fa penga alua ku le s ala ku le se q e o so fa penga se longa o ka ngole ile economy e vai ku lo fonga le revenue way control mo mai el computer e control mai o mo fa polo kalame uma ia ye but e kau e al passe se solo ngo winga la pe ya fo le ole bua mua ia ia fo ngai mo fa mangu yang i passe se kau ngo fie ia fa pe ku kwa i kua ma kolo kwa ia e kwa ngo ngai lugar passes especially kai meu kirisimas kai meu peak time for la so it's revenue management for ngale by class so ele aí lá se fa pe booking all passes so le comfort fa pe do sa ka la le comfort le ai fa pe do sa ka la le class ia ngo ku le lo pe o 250 le si lo fa pe nga ai uma lo ia ngo fo i le pico la lo le ia ngalo lo le nga i lunga well that's the way mo wai ku pe airlines la ko ia ma tango fiele Samoa o to mo le va no le ma tala no atu maleli pule le o to fa fon mai tolu tu ai le wa ese le light fair matato ni America ele o ko yaila a o tu elo pasese o ke fesili le light le wa ese a fesili la o le ai ele value a tu fascina le mo wa ku tu le le value le value le value comfort plus ngai okay ya le kolu nga le comfort nga le light nga wa ese ngol tulanga nai fo nga le it's a long haul lo ngai ya lu ka kamlanga ko pa le singa reason wa ese ia mo i matou i America fa mo tu fascina o le pauna fa ngata le limitation of paunga ngo ofisiri ge ya ila ticketing staff nga yele swinga se isa wa masaurisa 2 kilo ia le akole nga ia o le ala ki kaum fai verify po apply aku le course full o nge ya ma ko course full kilo ile value wa ia usila ma areas ge ala kaum fai suengo ko aku ia le ya o ngale fonga il tatu malo tatu tunu ai ole luz full kilo asa le course full kilo le we nge America ia nge Australia ma fo ima ngusila ma sa fo Pacifica 30 kilos sale we mako 30 kilos o ka woki fo le maf sila ko le fia fo ongo kusa ongo ponga ongo ponga ia le na o to ia America lo pa ponga mai yo e fai malanga ni vai aso kisimasi le fiti ia ma vai o pona na ongo ponga ia le mafa ia malau carry on ngai fa ka ngala first lau computer lau laptop e ave lunga ele fai kau o se carry on fa mole vai o le o ta o teles wa maka le route ngai e o soi teles o afia maka nge le fia finge le sfulu le selva mo ia ka ko i Dallas ia le ko fa fonga mai nga ua nga i e fia na lele mai Dallas i vai eso
Faatolu vai aso le la e ngai Dallas le aso lua so for tofi mastona. So o route le ngai o Dallas o le LAX ma Felix. Ma San Francisco. San Francisco ma LA e kolunga o LA nga o teidi. Aso uma ia LA San Francisco ngai kolu fa sui la fa penga le lima depending on demand o le minimum mai o le fa. Lima ono depending on kai mi fo le e demand ai. Mana ia o angi si meo vanga ia ata tiri I me ia se mana vanga le fa mo le tu fascina. Mo si fia. Ia ma o I Vancouver nga fo o kolu. Ngai lua le la ni kolu ia Canada e ele ia se tatu direct flight mai LAX anga I Samoa. Le kai mi ngai a komu ai kau fiki ngai laki se kai mi luma kai mi le ai o leo ke kilo ko ngai le fiki le le kilo ko excess package le charge per pack o le USD 140 fiki la nga fiki le se kom fa ya ke enga uma yang o kangole la foku ya o ngai si mana ia mai mina fa mo le lango le ke fa tu fascina fa mo mole e sa u tala no ina le tu ma fa mo to la su si le fi a te wa mo se va le sa mo se te milata mai e ongo ko just ile benya competition e ko ongo just take offers from Fiji ko a pia po so se me anga ia pia. Well, there's a chance. But o tulanga ele fai special fairs. E fau kua inga le mamalo kako kongo e kilo le website. E kele o kaimi e kaungo fie mai pa se inga le website le www.fijiairways.com. O ngasu e mai leo pa se inga. O kele mining a forna ka e mai le email e ke au fa fasili mai se mea is john.nickel on NICKEL @fijiairways.com. I asked for I'm only an email. Okay, 24 hours. Okay, ala liba be au pe e mako va ai alu le ngol kai au e kelinga sa wo call mai le mlai ba le lua call fa liba be au. So I'm up all the time. So I will le fa pe o so che kako le mafo fa le hey no that's what I'm here for. For kom fa so yo ka se ku na ai le so ai no aku I sunga folga I made I don't mind ave ele made for no karia ko ila ele o kele o sunga fa fe ngai mai singa e fa sa o mala ko wa no nga ingi o ke fa ko inga o so mo lunga website vai po da esse special nga ye mo special so ngale ele kapul ele mafain ko o mako system ala available why mako direct nga yang ia o le vaenga tau group fair pape mo group fair foi pe se malanga to tele si dia se fulu tangata e ia se no va mo to inga yes yo ko nga mela nga sa wanga ia ke awongo avele groups fair ma avele recommendation not recommendation in the sense o kilo mo flights kilo por availability o ala ye ke minga fia mo fora ye ia afa pe o ke fa pe se malanga ko se fulu ale la mai ele ko le ko request fo ngale fio le so full foundation ai akule so no full foundation ia nga ale ko fulu fo na ko ale ko ke mga al se fulu longa wing e mawalungan passes e mawalunga i bedo ngale le fo ngale dos full pe ko fulu fo na ia pa ole mga ko airline na ko ia fa yo ko fulu le longa wing le ya kanga ka e ngo puka ka ya o kala ka ya o male ai le yo le so full fa so ke kilo la I kulanga va penga o fa kuanga le va vai
si ko kilo lufu lima le ai po lufu longo po le lufu ko po lufu lua o le ka fio lolo mai ava ngo ngai ba ngai fa ye ko request pio ngai me ngai o le group sai e fo e mai fiki e con e fo e quote mai fiki yang ava lolo la recommendation e va ko ia no ba ile fo le group le kilo one either side of the 24th ko la le so ngai kalfia ngai yes and find accommodated groups o le ngala le group fo ngale o ngai ia inga so e confirm ko lo wa ka dia inga le quote fo ngale ia o nga ko kongi lo le deposit it's a non refundable deposit se lau ka na ka nga ko kas o nga ku lo la ia le o le fo ko kongi ko passe se 45 days before the travel. So, you know, ele se le ke va pe kongi uma ilo passe se ngai ale fa ko alu ya te se mal kausang fo po yungi kausang fo you know tawal mer ko kongi lau se lauka la ale kanga kai ko kasi which is non refundable kusanga la lokai ko kongi mo fo on fa ko kongi ale in full 60 days or 45 days before flights. Oh yeah, ma faina na o menga fai groups. Okay. Groups o le minimum size o le group e cost full. Ia. Sa mo te le nei avanoa mo to sila fia. Ia e tau ai le mawhatanuanga. Ia e whamanatu ai le 5 sanga o le au nanga. O le muri vaenga lea whamone mole tu whasina. O yeso whamoe moe wawe whangata lau au nanga mo le atunuu. Paina ua. Ia, whafkaya mo le whafsiri. Ia o le whafsiri whanganga whamasi o kōlua. Ele mamau ko ngi po koru vai aso pe magala le me la me fai pe uma pe a kolo limos fu kausan eu fa kule e fa kwai ka kalo lungal ka malo e ko e mai se limos fu kausan e o le o ke malo si inga ia umir ka ko mafkanga mo foi ngalu ngape o mole o le ia te sili le au ke le lopo le ale wingo te sili le fai mai pe fai se ko after pay I passe se fa mon mole o ke le lopo le wingo i wingo passe se ngamo ai kalafu after pay ele system ngai ai fo ngali after pay ke adu ngai after pay o kongi mai le after pay e kongi o le after pay ele la ke ninguém le system ngai ya mako nga Samoa kako ese mangame o ia na o manino tat sibele ai se after pay fa mon mole not now wa nga o le ai adu luma no ke le technology la ko ia le so it is ya le chance but not now ke ni mana ia o le tu fascina e ai si va engala borta mo le ava no mo si le fia le atunu ia ele o atu vanga mudi orta tanong le o ka o ku le mele le sa mo Samoa le ko se la uns fulu le extra piece kala Samoa e ro inga pe 2.6 le pe ngal se la mo ko pu US le sa nga mai Samoa se o ka ngo su el sa mo nga ya le San Francisco nga la fo ku le la sunga fo ngale wa fa la lo ai ile malu ka ko ai wa ye e ka mo fia le fai fo ngalo le comfort il passe se comfortable plus pe a fai o le plus fo e au ngale plus pe a fai ke le o mokingo e suilo waso me fa pe nga fai o mokingo wa o le singo nga tulang a suio waso mala e fo isi ku pe ko kong pi o menga fo nga e au nga ina le plus ai fa pe o ngolo waso alu ngolo waso sau ia well take ngal comfort pe alu wako ia po le value ngai e kasil pis ia le na mo la tu ia tu fisili mai vanga ia o lewa mai le fautuanga pe sa la tu Honolulu pe la tu nei LAX ia pe sa fo Dallas po San Francisco o le pe mai le fautuanga ale pule ele le ia le tutongi o la comfort le fair comfort ia ma em fai foi ona sosoani na e tele ai au pisi se ave sa le ia na le ia le na le tunu ue
Ioe, ele ai me ta o se afterpay. So le ia ke lo i se taimi ia ona e ngaluele ia i ta information na mo fa mo le au le tunu e a fa na e te vai le mele e minoi lungo le status screen na la tu ma ka ko sponsors fa mo le na la tu fo information o sponsor ia ele ngata ka ko insurance ia a o le tatu le Fiji Airways ia e te baba i ma tango tu sinu mela na ia lunga fa mo le ia e te vala au sa o ai i le fionga ia tu fascina ia pete vala o mai fo nei ia ona so ta ile ia mo nisi o pe mo mier so swani ia o leo ke vai aku leo mo wanga le Los Angeles, San Francisco, Honolulu, ia alu ia Pia, Konga, Tarawa, Honiara, Funafuti Island, Christmas Island, Villa, Nomea, USD, $250 a piece, extra piece. Extra. Ia le pa pe ke la ku le value ala la ko kongi funga le la wa over wainga ga kuya le fa mo moli se sia o nga o mi lo second piece lo winga la 250 le piece nga ia a va pe foi la le comfort de la lua o piece ko nga fa ko ia 250 foi la le piece long ko le o ba ia ni ia ia le nasa mo a fa pe o le tau fa malanga ke manga ko kongi sau extra piece e 250 US dollars le lo polale umi o le taulea ia ai no te pena sauni ia i tātou fa mo le mai LAX ia pe mai ngai San Francisco ia po ngai Dallas e fa pe mia ia tasi lua tolu po le alava le kele o long kaunga 250 i le extra piece fa mo le ia te tonu le uatanga i mai le minota por kalame tu le ava no mo se me ta ua lava ia on o fai wina la ia le ta por kalame i se isi vaenga o le fai loina o le lima sfuto sanga e ma le ta ua o lo tau tua ma la o nanga i lo tato nu man fa alo tu fasin ia fa fai tele tu la epa mo le ava noa ele isi sia u to fa poponga na o le paula o tala o le momoli atu le whaftai tele i lausunga whapele whafonga anga Samoa e whaftai tele le tau langolango whaftai fo i o wō mai masani o lo mātou whianga i pēr ia e peia ona o whai atu le taimi o whano e poto al tau tai ai se le atu iama ai ase whale tonu whamole aua nei ngā inga ngā le whafso kai mai pe i meli mai ia tui o le fia kele ya o ngol mele mele ele ya le sawi luma ya o ko mumu ko ma pas ya wrong information fo ngale wa le mala mois e ala i ngo tupu ia ni fina ngalo fa pena ai o tulanga i mawolunga ya ta u le tau tua i le malu si o tatu tunu pele ilo nganga o te faia me uma ina ia o tau mafai e sosoani e le mamalu o tatu tunu o lo feanga ai ase tulanga fo ile e mana o miel sosoani ia na wa mawatu sunga tu le epa ia la u email po ai tulanga ia mali fo pe abatu tali le ai se tai le anga ia le tulanga fo ile tau fo ile pui anga e nga luenga fo le ia mo meu sponsorships ia e vala au mai ia kai fo ngale wa mai le pa ke ki o mo meu o expenses ma me penga ia nga kadia pule I'm sorry le mauaku i pato le pase se le kaunga iai o reduce fare me va penga ia wala en fa pio e o ngi ngau le tu la fono ia o le tulanga na sa wai e mo le atu fa tai tele tulanga mai e te usanga i fia le o ia mala o tala le ata fai lava le awala o te faia ina ia sosonia i le tatu mamalu o le tatu atunu ai fa tai tele lava fa fo mai fa tai uma lava foi i le tatu va fe alo ai fa tai la sunga tu le pa mo le abano matango fie o le o ngolo po lua e kula ka kalwa ia ai fa tai tele lava i le fa abano ina lo te misaua
ia wale se ia fa mtai foi fa mga kumaile 50 kausaga ua aulia ia pa leo fa ilo sio ko lua ka kalu ngai ko aulia se 50 ia ia kam fa ia umi ka kumafukanga ia ole fafta ia tu lea ma fa malulu aku ni se foi mongi leo nei au una fa foi kam vai al Fiji Airways le ia manatu sa mo le ua manga i mai si ui o le ma whaatanonga ia mo le foi au nao ngā le tatu atunu ia malana tautua ia le ngata mo Samoa le Pasifika atoa ia New Zealand ma Australia i so se lanu ma so se ngangana wanga ia le ia le ise o le vinga sidia o le tua e o mea uma te whasi ia mo wai e o le natulanga ia manuia telefoni le wharongorongo foi ma vai atu ia pio le suri muri vai lava na yo walo i le tu ai ngā ruenga le olo e ngā rue ai ia tarusia ia langa le lei o le atua ia whaawau le aturanga ia o manatu ia whaialo leo msui o le tatu atunu mori atu alo whaanga o aso fia ki usi masimara tausanga fau ia alo whatu fo i whatua mano whalo manuia tele ia nisi tu la o te toe nanga tu fascina ta filo pe ia wale le fa tai tele ia foi le alo atu ile Flokalame ia manuia ia God bless se foi ia casa foi ia manatu samo le ua io e au se temi umi fo io le matanoanga o le tāua e langa o le service it's a long service the commitment molea io mo le au unanga le tatou atunu i le se temi le titi me le umi fo temi o le matanoanga sala le na o temi o nai tangata o le ta halo mawhanau o le tatou atunu ia pe o le ua te lela tu temi tautua inai loutou pa ia ma loutou mamalu io e manatu ia whaau tatou Porkalame ia se ia o fo temi e maroro ai ia i mata upu tāua ia o te lei mo le sorosu ma le valu o le masina nei o le awhaia ele tatou po le taua o le kick off 2005 e whaia 2025 I'm sorry 2025 o le Porkalame aravanga ua o le atoa o Samoa USA whaia le point after totus futala ia lona uru fale lea le se fale tele na wa salo pe 150 200 le capacity o fale ia lona winga e tāua va whatau so ticket i le napo the 28th December ia mo tatou nei California e whaia i le clubhouse ale Malata Polo ia por golf course ia i le aio Santa Ana ia i le July ono i le afiafi ia pa ia foi le midnight ia tatou maroro ia sauni mo le ia mo si le fia mo le vala au mai i la telefoni ia pe mana mia se ticket ia pe vala au e fo inisio i latou e so ta ia manisi vaenga o le vaenga o le ato Samoa ia e tala le tau o ticket e leile me ai ia e tatou fia i le toe weekend muli a tatou tele i o atu i le afiafi o le tausanga fou ia tasile na vaenga ia o loo i nei ia sia wo siri o asiata io o lea saro e toi foi mai nei California por se te mo le aso le weekend ia o le whaelo atu lava ia se o fans fo i re tautaia ia ma le io asiata feso te mai io nei ia atonu e o mai i se te mi o le weekend ia fai tatu fese me tatu te fai e ngai ia fia ia ma sau e mai sina urus futa live so soani e le o mana o le i se me fa pena o le tatu lava tautua ma unanga ia e pei o tangata o lo o ngā le soifu mana tua le ia auto e na on fai mai auto manatu ma auto finangalo
Ia ai pe ia o mātou nei e tu I pala I tala tangata. Whaaleanga mai ale songa fua tau, le sia songa fua. Io pe o mātou le nei e tele ina lau mai iai leanga isi tangata. Ia matau ai maa mai. Ia le mātou te whaia le leo mo le lau te lenga o le tātou atu nuu mo loutou sila fia. Ia, iai mata upu tāua la vau te le lope po le asufina. Nau tana no atu le sofarile le na te anei. I le tātou porkalame fo, I le mea fo le malo le wa au mai nei. Mana tua le porkalame le ane malo. Tui te ale se senga mare taura langa mai na o le tātou miliona. O le miliona fo I le atala. Le life insurance le ua whai e Samoa. Lea na tala noa ina. A le mea maari e la. Na mua tala noa tuai I le tātou porkalame le sofarile. A le po e ana o le sofarile e po le asotona I soi. Au va ai o kai. Ai a mata mai e tu le e pa le mo le mea o le afo. O le te I le mea lea. Te I le mea. A sila te toa. Tātou le atunu. O le porkalame lea. Lea ua ta o to anisi tala tau whaaleanga. Leanga isea. I le so se mea o le whai e le malo te minei. E le o whai ai lungo se mea benefitai se tangata to tasi. Pe benefitai ia le whainga malo, pe benefitai le ai. O le wha moe maua lunga. Ia benefitai tangata tangata nuu o Samoa. Io e. Le whai o wawai atu. O au mai e fasili whaavare. Ai wa aine I le porkalame New Zealand le citizen I vo le vesi ia wawa o ia. Whapea le fo ia e ti ngana whai atu ia tu le epa. E so ia. So ia le whaaporukikia le mata upu. Na o atu nei al sa vali sa mo tele I langoina. E tele I langoina. Se amena ele langoina. Langa te malama le leitu le epa le vao meni o malo. Vao lisi malo I lisi malo. Awa e oso nei avela submission. Aisea, e te toi fia pa I le tofi pale mia o le atunu. E te toi fia o le mele. Ale lava ufai atu. Le ai sari malia lo finangalo. E le toi watapuni le pasio. E te le toi pa iai. Aisea, ua loa tausanga. O e a mio fa vale ai whainga o le atunu. Mena a watu aile I a te utou le atunu. O ko ke o mem tu tala fa vale na fa me so tupe le malo le ai. Leo whai atu ina ua. Fia mena ua o tu malo. Miliona? 2 miliona? Le simea. Po le ale to inga tala e wha matala I Samoa le atu nuue. So ia to te tau whaleanga. O le polo ke tira le insurance leo whai mai. Leo o sotu le epom whai mai. Whawhewhea pia ele mai. Se furu tau sanga te le mai. Mai o e tu lepa. Pe ke mai, pe ke le mai. E te tauna ele vai fo mai. Mai e lo pepe. Mai e lo kamakama pepe mea. E iai au check-ups, regular check-ups. Ai ala na tu le upule le check-up. Ona e te tauna tatu te mamai no matter what. So ia ka ko ke whaia kala wha fa penga whai mai pa awhewhea pe o inga whai kia ki oe. Ele mai la eka siale mai ai pe o le ala kala ka koe whai. So ia tatu te tau ma whai e draw atu le attention tangata. E whaasese ai ma whauwhaungo tangata. Leanga o le matu te le atu nuu. O le system leo te tala noso o tue. Le matu te ola i atu nuu nei. Ma ailan whatita inga le no whatu ia. O Amerika la vai. Le pe e tele, ai le aia se leo tangata lau tele, taxpayer, Amerika. O tangata tele ina ola i le welfare i le nei atunu. Le aia se tala, le se income na tangata. Le mtua le aia se, aia, e ola i tupe, aisa, le mea tau o le relationship. O le relationship a tangata state, ma tangata lau tele o le atunu.
e iei por kalame ese mai le social security ane nei atunu e tu to tonu so se mtanga buanga le malo so se company to te feo e la ti taxes nga o le alfa mo e le ngata o le taxpayer ia langa o nei atunu o atunu te tele e to a tele tangata matuale aia se income fa mo i tupene le malo Ola, o le partnership, state partnership, ale malo matangata. Ia le partnership. Le ala iei le mea le uto o mai nei fai mai whawhewhea pe a se furu tau sanga i tele. Se tau whauta o tau sa mo le whawale valeo i to inga mawhawhau. O ina, pe te mai whawhetai i le atua, o lea ua au mailo sao, mo le partnership lea. Ia e alu e totongi le afo i le auto insurance alau tavale. Se fulu tau sanga, ua tuai fua alau tavale, ae le o iai se la veo le tavale. Ia o to inga la ngona whapena le tam whaitua le tatu atunu ue. Ia a pio no le no whai atu. O inei. Ia o te tonu fwoi whapena, ia e whapena fwoi ia Ba, e tangata sui o leita pipile fe me po fela o alu ena milionga. Le te whai atu. Le manu ei tau a ingai samo. Le manu ei tau no. Manu ei tau tu malo. Le manu ei tau tu malo, manu ei tau no. Whai lai ke lo mangu ei, oe lea ke kau whaleanga. Ia o lo ngofa maru loko leanga. Ka kaunga e alu fono wha vai o ku malo. E va se mea kau, ai le o lilo aisia. Leanga o lai whai tau o mai fono wha vai. Ua mautu ofisa o tu malo a faila o lo vinga o lo loko vale o lo loko leanga le upusawa se o i fono fa vai ke lengo fongo fo le la ku mangu yesu ke kaunga su en manuia ke lengo fongo fo fa mo e al watu le fono fa vai ke oi kaunga le fongo fa vai kaunga le fongo fa vai ave yo manga Ai lo ko mai fa vale vale fa penga. E sa pe se. Penga. E o foi la le mele tam fa atu. Io e o foi la le mele u tam fa atu ai ia le nupi fa. Le o tu vai tala tu fa nang fe me o nupi fa ia nga fa nganga molea. Le o fa atu. La tunu le nei, le sistema la tunu le nei. Io la le no fa marmota to tongi o lo to tongi te va ai i le multi-taxtions i lau paycheck. O le fa mo me ia. Ke lo o le si le taxpayer nei o isi anga deductions. E o lai kanga kai le afo e o le welfare. Ko malama la auto i ai ona o le system atu tele e fai kau milionga le population. O le e ola le ia o e whawhewhia ka ngaka o lai. O le ola whakamalai, o le meo le ngā kura o ngā soifua. Ai o atu nu ue iai le mā whau wola, ma le wa ai mamao i le security o tangata oma. Le ufore le ia aua ne iai se isi e whanu i le ala. Tu te maram ni mena. Mela na le inta pena ele samo, awhai ona te nofo samo, whawhongwhonga le mai. Alu e totongi sau toru se lau tala. Alu e totongi sau toru se lau tala. Fesili nu pifa. Po le whainga. E le whainga o watu o te le lope a whena whainga pe whai pe mil po le mea. O le mātanga o whio o le mele o mai. $300 e equal right ai oe ma le taxpayer. Pe te le whainga luenga, pe te le ioe. E le mwhailan whatu susa tātou ia Amerika. Pe ona o whai atu, o telo tangata ioe. E tasi ale me te loe walaina. O lo walu tam whai te apply i whamanuianga i ele warfare. Ai le nio pe pano fo mauto no la tūne. O na mau ai leo oe. Ia intrapolai lo la ia lea. O le atunu neia. E iai lea lofa ilanga system. O le system la. Tau mawhai e lena o tangata o la lina o tata le lenga luanga o tata e maua tupe. Iai fusina vaenga le malo
mo i latou ele o lelei le langa ele o iai se me kau income i nei a o tatou lai Samoa o le winga tonu ala na o por kalame le ila o whaarongonongo e one ngalo Samoa o le aso to na i o le aso nei e whaila o special program le ama te tala noa tuai ma le tai fono o le tai fono o le nupi wha le sunga ia pali i panoa maualan ma por kalame e mati tala noa tua i nei po le fitu i le fiafi teimi California ia e masalo o le wha po le tolu wha po le wha na teimi a Samoa o lo tu sila fia va peti o isi swingo le mataimi ia e longo tua o tou e manino atua i la mamala malamai le tatou atunu leanga Samoa awane e o tou se e tia le tau whaleanga le ua lele atu e winga la i le proketi lea e winga la i le vaenga lea ua whaopopo i le nupi wha le whainga o le insurance e fasili ma i atia pe aisea o le na mai lunga i le sivaenga whai mai e le tatauranga le la pe la pule wha malosi na wha ngā me nisi le upu wha malosia ia le toe whai e le au whai i le tau e le au whai sau whanga o le tolu se lau tāla lea. O le upu, o le tu te whangaina le upu ia o le mandatory, yes, e mandatory le wha moe moe, compulsory, e wha malosia tangata ngā lurue uma. Tilo o ele te ola i Amerika, le lau whai atu. A watu mea i e tutonu le malo Amerika. Ele mwhensilingi e stangata whaingaruanga. O lea, e kipi lau SSI. E kipi me uma e watu sa o le malo i ate oe. O le mea e te mwhetua i. Ele whapeo se meo se pule tutu o le malo. A o lea, o le mea o le ola, le lei o tangata a le te whangatua le upo le partnership, state partnership with everybody. Tu sala pe tele mai se furu tu sanga. And yet, mai ke lo faftai le tua o le lo sosoni tu no mea ia o tu tele mole manuia o tangata lau tele. So don't be selfish. Ma tu inga ma fonga na fa me ya mama le ai. So ia ko ke ola fa penga. So ia ko fa longo ya kuila e pama. E se vai la ile levanga. Sa manga kala fa valvalea fa penga fa me ya. Ele ma ia se falo se tu te very that's shallow, very shallow minded ko inga ka kalanga very shallow papau esa o pense fa wina tani elu sa o le leile fa soa wala ona le maua ia ona tuna fa pena ia male fa malanga i tunu o le lo ato tamai an sau mai na tu complain mai fa mi po fio ave ia million tau te tilo a Samoa i le tāua e ala na iai activities i le miliona ploketi ele angaloto ona ole ia vai fula ole tilo ni tate ata e no fo matuli mea le au ngafe mai sole ona mai anto mai afa mai e tufa to mai afa mai tufa e o tuli si mea a fai aku ala e filosofia o ala filosofia a fa ku nge ala le malo vai ka ke pa e le omo le ka filosofia le omo e fa penga fai so le senga o ka maiki le o mausulungo i e fa penar to inga langona to inga me fa pea ma fau le lei o tato tangata o oina o e loto leanga fai se mea ia to bring you up to that level don't ole valo mai lalo from the bottom of the pit try to do something mea ka ole a loto leanga le lei kau ke loko leanga uma
Ai ke loko le nga ngofo lo la lo lava. Nga o le fai nga ka mfa le nga ele sa me fai. E lo la inga. E ke fa vau e ke o kia ia ina. From where? From the bottom, that bit. Ai a e loto leanga and do something. Lenga. E ke ia ka ka le ke roko leanga va ko e fia me fi o ka vale asia. E fa pena winga o le mole. O le loto leanga le lei. Loto leanga finau. Ai le na o le loko leanga ma ngofo ma valo le ngutu. Ia melanga e o mai e mo me ka ko le oki nga le loko leanga me le fai. Le alu ro me ka nga ia nga. E sa o bese se. Lena, o ko follow si e ka wai ma me lunga i. Ke le fe ke le popole ia o ko. E oi. La popole foi ia ke o ko. So ia. A le atu nu o tatu tangata nu o Samoa o no foi Samoa. Lango le mea o le ale mea medical healthcare scheme. O le scheme lea. E oi. E fe soa ni tele i tangata lau. Koi kia pe o le whaasafuanga o le 1 millions. Toi titi atu tusa le lei. Mo fa ku foi o le malo o lo tūrei mai. Nga o le malo anga o mea le lei. O le malo anga o mea le lei ala kau ke whaia. Mea o ngā. Mea o le ola aisia. Because they learn. They learn from how many years? E le whai mea, le lei lola la vanga ia. E alua kwa ilunga ngei le whai ungo lako. E kakau o ngā. O e mau, tātou ai ilea. Ile tele le mea a benefita ianga o ka ngaka whai ngalu. Mingska ka luai. Le o maua, le mlai vale, le whewhai le ngore nuu ngai le mlai vale. Le o le whangaina, whea le ngonu. Whea le nuu ari patana le mlai vale le na. Ia, leang kako kikio, o inga whai mlai vale le. Whai ar kampangi a le isi fo i minsta tu lepa. O le keno minska whari pui, o inga whai. Se ko kilo o ko i mea le anga e whai. Ia o nga. A whai la e le learning ai se whale a onga le lei. E o tofia mema, o atu foko e sava vali e footsteps ia. O whakurola ia lea. Ia sila pe ako e se whai ma oko ia. Ia oe. A le lei la ko, you should learn from whatever you saw. Ia, o no tau loela ia lea. Lea la e sanga tonu le tu sa vali vai. E o an whainga malo ele aloe sa utala. Le ava tu sa oa. E le whapea futa utala notua le whapea. How many years? A whilo te whai atu te le whewhea i se tangata soifua le ola nei. Lena, o e lango le mea lea. Samoa, o lo o i Samoa. I le au ngai a mātou nei, whafo nei. Pau ale mea mātou le whafo nei. Whaatu pe atu nei o latu ainga fule le ele ai se tupe. Le siri nā mea. Whai maila le fesili. Whawhewhea ka ngaka fule le ua makua le ai ama se kupe. Even a penny. Okay, o fo u se ka ngaka Samoa o whapena. Okay, o fo se ka ngaka Samoa o whapena. Ele ai angi sange e lea o pai le whale whapuku o lese mea. Tu te lole $300 lea. Ai kaungi e whailau maths. E valusu toru sene, birthday. E ke le maua se valusu koru senge i lea soikas. Ke le maua. Pea tango e vai le toru se lau tāla lea. Lea u whai mail por kalame lea. E equal rights, e equal ai tātou lea le au penisione, tangata mama i le whai ngā luenga. Io e. Tongi le toru se lau tāla. I le tausanga. Very cheap le insurance. Ai fua foi la iai. Lua se furu lima tāla. I le masina. $25 a month. Pea kango e fika fo le vai ina o le toru se lau tāla lea. But o tele o wha marusia le vai at whapena o le mena nupi whai. But if you really look at it, o lona taungo fia na pea whapeo na i te malamalama. Varusu toru sene i le aso. Lua suma lima tala i le masina. Ea, e sa or tala le whai atu.
Sa o tala le fai atu. Vai, le fai mai tala. 20 years, 2005, pasia I whaintu la fono. Ne melea. A whaila o lea o tau whai mai compulsory, mandatory, whamalosia. Sorry, my friend. Either we like it or not. Whether we like it or not. Wa uma ona pasia. Pasia whaatasia maritua ngā melea. Olea, e whamalosia ia taxpayer. Ele tauran tau whai mai ile malo. E te tauna tau whesili ia I la tau na pasia na melea. E oi. E saola le tarane whai atu. Ele te tauna o tau whai mai ile whainga malo le e iei ile te minei. O le pila la wha amin, le pila a latu wha marusia le mea, o le whai mai wha marusia, out. Ai a malama foi taxpayer. Le mase mele ngai. Le whai le ngole o le tax fu le tātou Samoa. La fai le ka ure tax fu le GST. La le ngore tax. Sila ole example le lei ana le mele. This is a very good example. O le mele. Ola ka ko GST po la le ngore ole ka ko. GST ole nga. Io Tiro la il tax na in what elaku le tax le VATST. Ia nga. Io el what tura le tax le lo ke Samoa at the time. Oka se como mumu fe me po fe ele ka kaunga tax me Samoa. Ai ole me what tu le fo fonga le malo. Aisia e nit le mele mole ola ole atunu. E sa opese. E need le tax le le VATST. E need. E need te Samoa. A fo le mena le te fai atu e tau ele upule tau atu ole. If not the relationship, partnership, the state partnership, ale atu nuu mauna tangata. Ea, e tau manino tau malamlama. Ea e. A ole, la e foi la len fa malamlama e fo mai. Ea e. E iai le insurance le fa sala lau atu le te vai atu le ta vilia I lunga e tau ole. FSS, SSF, life insurance. Pe telefoiata la fisili tangata. A umala le fia tau sanga ta tele I tupus whaara te pe ta te mai. O leo langa le te soifua ma ualai. Ma uolai. We take risk. O le whaavalea o e tula e poilantala na whai mai. Se furuala tau sanga tele I mai. Lo inga le tupe mai mau, o lau tupe mai mau. E mai mau fe, o kongi se va mau. A ua tu te masaru salo fai mei ua faifo I le malo le me o ai a adwa I langa kanga. Ua uma fai ngā malo sa fai la tu fai ngā. I mea ia. Ua uma. Fai ngā malo le te minei. Fia me. Sui pale mia, le kāpeneta. O tele fefe se si auto. A auto fai a foi le melea. Si le to malo lo. Eo e. Auto fai foi le melen fai vangata luai. E le tau fu lana tau fai ana tau e fai le malo pe a fai. Ai le me maua lunga lava. Auto wa o ina mai ia I la tau na tutu le fa se fulu tau sanga ma le luas fulu tau sanga o fai mapale mio Samoa. Ua ta tau na fale a onga I o tau mea. Io e. Le ala tau fai langa mai le nei teimi tau fai whaaleanga so se poroketia e watu I la tau ua filifilia e le atu nuu thui le whaasino manga le atua I ona tangata palota. Le fu tau fai langa mai teimi ne fai mai io e. Watch out le 26. Le fui fai mela atu e fo I mai. So se ko whauka o ko iai. E fai mea valea I le akungu ai koe expecte koe o mai koe kai I le akungu. E le koe songi. E le koe songi le avale oki. I'm telling you. Yes. I'm telling you. Ewe. E le o le feo I feo ia mai o mai whapena. E le ai.
sa mo ai le atu le o te tala no atu I le insurance le e oi ai o ningalo e tali a tatu fesili o pau le fesili le o tali atua a te mili nei ia o le mea lena langa te va ai fa le mafau ai a fai o leana o fai atu le malo e fa malo sia pe e a foi pe compulsory pe mandatory po la lavatoinga o puta te fa ngaina yes ele o fai nga malo la te minei o le package a toa na au mai ina ua pasia le pili fai matu la fono that's the whole package o la the whole package e fa marusia ta fai na fono e pepelo fu tu la epa o la hi niu asia o la tou na pasia tu la fono uma na pasia ma o la ua malama le le ai e oi rena e oi lenga awane I ngalo ia te utou le mea le nā Samoa. E le fausia le malo o lo tūra I mai nei. O le malo wa o ina. They learned a lot from the previous government. E le ta taula, ale winga nao mātou porkalame. E mātou te whai atu, o la porkalame, e olo at the end, o ke koe a ngā I mai a I le fionga tumatai pānia. Mai le alo le upo martala. E fai atu sa o lava. E oi. Mea nea le ina loto te tele. Na o loto tele. E le o iai le fai ngā malo. Aisia. O lato loa le leanga le mele kupe. O lato loa le me tau o lea. Whao ngā se seo tupe le atunu. Lea o mai ala langa I le temine. O mea ngā sa la kufaya. E oi. O mea ia sa la tufaya. Lea o mai toe ngā ngana ima mea aisia. Because they used to do it. O mea ia na lato masani ai. Le atunu. Le nā. O e whaalongo le lei. O mai nei. O le asoto na ia whaila o special program. Ma le. Ma te tala noa tuai. Ia ma le teitai whono nupi wha. E oi. Lea ua wha o popo le mele I ngā luanga nupi wha. Ia le insurance lea. A fesili o te le talia fesili lea ai whaalongo la I le asotona ai. Pe ai sea na le whai ai. Ia le whātai te inga lea. Back in 2005. Ioi. A fesili foi la tangata. Wa o le mau atu. Sa iai ma le taitai whono lea. Le taitai whono lea o me temine. Ioi. Lea tatu tiptilo umasai o te mitonu ale na iei ma te telefono lea. Belana, la tuturi iei ofisili. I le astona. Pe a matanu atu. O ia tonu na iei te milea na pasia ai. Elea, lua afe malilima. Ano vane te tilo I records ma tūranga whapena. O aina te telefono o le nupi wha at a time. O ia. Ai a fesili, ai se ala mene le whatino inai. I le nawa I temi. I le o lima, o ono, o fitu, o varu. Se ia o ma temi nei. Ai sea. Ai sea mene le whai ai. O le amene le whaatino ai mea. Ia rena. Turi mata I le mapurkala mele stonai. Se I tatu wa aila. Pe ai sea na le whai ai. Na pasia loa. Se ala mene le whai ai right away. Langar fesili ai stangata. Le o toe mata atua from the beginning o le porkalame. Ioi. O toe go through ai al porkalame atua. Pia o na ua tele ai sina malama ma toe va ai male atua. Ile tā ua sa mo al porkalame lea. A ua ne I tau se e tia le tau whaaleanga le ua whele le mai foi. Whao ngā le upu palangi o le compulsory. Po le mandatory. Po le wha malo sia le tangata. A ua ne I wha se e tia I tato. Eoi. O oele nāre tangata whai ngā luenga. Tusa pe te whai mei te malosi I le se furu tusanga I tele mai. Ola ma le whai tete. Aua ne I mita se tangata I lona malosi. A ia mita I lea. I le mea ua whaia e le atua I le soifua ma le ola.
Na. Ua ne mita se fa me se fu ko sanga o kilo mai. Fa fe pe ka sian mai nga e make. Fa fe. Fa fe pe ke ya le mai ya ka sian mai nga le la kwa oki o le sanga ta mai ya du fa mai. Si mai. Akele mai ya. O le fa ke kenga ngai ko nga me ya. Aisia. Me nga ka o mon me o tam fe na tai ola le natural le tu nga ke fa. Ya. Nga le atunu ue aua ni mita i lo malosi. Ia mita i mea ua whaia le atua i lo soifua maleola. I mita la i mea ua whaia le atua malea. O lau tax ngai kokongi. Ia e si la fia. O lau tolu se lau le la tutogi ma tolu se lau le ka pensione ma tolu se lau le tangata handicap ma tolu se everyone. Even dependents. Mena la fa malama ile mapulkalame ile astona. O te tu ia i fesili i le tatou. Te tu ia i fesili. Fesili tu usawa. Ina ia mawhai ona e malama Samoa. So expected matanoanga ia male te fono nupi fa i le aso nai ia le aso nai o le aso sana o tu Samoa. So le melna o peu te tele ano o tala noa i le insurance lea. Ona o te loa o le mea o ngā tele mo le atunu o Samoa. Au atu te whaia na tala whaavale po o ai a manuia o oere tanta whainga luenga a whapea leo a latu le upu compulsory e leo le malo le whaia nei le mena. No, iau tau sila fia. O le ale taimi na pasia i le pili whaimatu la fono ma saini leo le malo 2005. Ua umana pasia au mai ai maona e whaamalosia tanta whaingano. Ua le vala na whai. E le whatoa whaia nei tau sanga nei. E le whainga malo. Iau tau malamalama Samoa. I aoni i whaseina o tau i mea ia ua langa mwhai mai o tau mawhai le fast le whainga malo le fast compulsory mea. Ne ai. Le o te whai ati oe. Langa leo wha manino no whalongo manino no porkalame. Nei na pasia. Saini e male au le malo. Meaning. Once a vem tu la fono. O na o pasia mea uma ia. O ai a inga ia o le pasia o le pili lea. O lea. E toi to tongi a toa tangata au la fong au ioe. Whaisau whanga. I le mea lea. E le ngata la i tangata whaisau whanga. A le wanga i uma ia le atunu atoa. Numbers, mena tali le mapur kalame i le astona. Vai ina o mea male, mena tali e le fionga i le telefono. E wha malama ai o tau le atunu ue. A o le por kalame lea. O le por kalame e manui ai Samoa atoa. Pe te handicap, pe te pensione, o le whaiwhi au o le toitongia sana ioe. As long as you pay your $300. Tala. It's in Tala. It is kupe Amerika. $300. Very cheap. E ana ufa ko cheap. Pe kango la fu ilaso. It's not even $1 a day. Per day. 83 cents. Ilaso. Valu korupe valu fiku faya ela o maths au ke falang longa me ke o ke pisi o ke kaukalaku. E fai kanka mangofa ka faya ela nga maths. E fai ngofie nga mangingo mele o ke kanwa kwai. Fia pe fai pe fia de vayaso. Le koru se la kwala le. Fia vayaso, fia so de tausanga. Faya ela o maths kilong e. E fia vai ile masina. E fia lusu lima tala. E ke le mawala se lusu lima kala ile masina to. E whawhinga e pinko. Whawhinga e ule pinko i masina. Ioe. Whakele. Nea lale mele on sa ile pinko de siaso. Ioe. E whasau se rusuli matala o na vai aso. Ea. Aua ko ke vai whape o kore se lau kore se. Sole. Ai.
Ia pe kusa foi pe fa misi se fa lave. Io ole helfo kako. Ole me silin tau. Kusa pe fa misi se fa lave. Ai fai mo me na. O mea kau dependence, o mea tau isi mea, ma ke kala ngoa kuai i le aso kongai. E wha malama atili pe ai sea. I le whai ngā malo taru ai. Pasia. Ngā ku wai le whapea, ai le whai isi mea. Lea la ua atu le malo fau. Lea ua wha ngai oi. A le whau whea sofi. Well, read my lips, people. Read my lips. Ia leo mai rapi sotoa 2573 i le masina. Ia se fautala iai. E se ka ngaka Samoa o i Samoa i le taimi nei e uma le masina e ngake le mo se lusu le makala. Se e mainga se kala. Na tatu loa i le Samoa le tā ua tele. Ioe, ole vaenga le e pese tuai. Ia le tatu por kalame. Ioe, se e tā ua tele me ia o te tau mwhai tuai wha mole. Le sim tā upu tā ua. Wau te ile sau niusa nei. Toe wha aui i tua. Toe wha aui i tua ele lo ia leo. Tangi fo ia leo na ave i le sunga. I le fionga le i whaipule ia lo au ke neti sio. Neu whapea le tala na mai ua toe ilo atu ele lo ia leo ma le ofisa leo. Ma ua fōringa le lana ave loa i le latu toe whaalinga. I le whamasinonga maualunga Samoa. O talia fo i la whamasinonga maualunga. Ai to toi ai. Na o mea fo i le mele na sua i le whangwhetalai ma ptulanga whapena i lona le au wai le whontanga. Te pauna le mele to toi. Au leua whaalia mai. Ua toe whaaui i tua tangi e si ainga fo i lele. O le whapea o le tangi o churches lena iai o le whao mea po le robbery. Ia o le si o le whao lima. Ia whao i ia whao ni mea to tino. Ia po le assault with an attempt. Ia to commit robbery. Te whautala tatu Samoa. Lea ua whamania, lea una mai nei telefou mai Samoa. Ua toe whaui tua. Toe whase tua ngalu. Tangi e si ainga lea, ia morianga leo. Morianga leo na whai i si ainga lea na sunu le whale. Ia, e lea ese tato me whai iei o longa leo, saure tala ua. Leo ua talia fo e whamsinonga maurunga. Ia. Leale Serafi malo ele malama. It's a good initiative for individuals and for the families. Serafi, I don't think ele malama. I don't think so. They are. Especially Tula Epa and them. De ai mase mafu anga na feo Sofia ile HRPP the last 20 years. Philip Miller. Ewe. Le ai mase mafu anga na pasia saini le au ole afoi. Saini le au le malo, meaning well no longer a bill. Wa tu la fon. Pasia. No follow ina se ia le to ia se mea. Al mela le te fifiu te fesili i tatu te fono le la mo le mavano. A fai o lena ia ina ia i le temila. La menga le fai ai. Po le mea o fai le mea o ai se kangaka nga fai le mea nga mafo le mea alu ese mama sangi e fa pen mele. Ia se kako kilo le ia. Se yo kako kilo le yen mele. Langa te tau ana tali le mele. More si la fia le atnu. A to e fesili ai se me compulsory. Ai se ale me o mandatory ai. Ai se me o fa malo si.
Oe le nai te whaafonga mai. Ioe, e au la fonga, e au foi. Whaisau whanga uma to tele o parlemene. Whaisau whanga uma i la tu o le tam whai mele. Aia, o le ua malama. Ioe. Auani i toe ta a vili e tuailo fina ngalo malama le nai. I le toi ngā tau whaaleanga, le ai ni whaavai. I le tau whaavalea le o lo whai nei whaafewhea, o le whasiri lea. Whaafewhea pe ele mai le sifutau sanga. O ka whaavadvaleo i ko ngā kala whaapea sole. O ka whaavadvaleo i ko ngā kala whaapea. Kua lea ia se lumanga i o i ko ngā mawhauwhaunga. Le se alofo i ko ngā kangaka. Ioe. Pe e mawhauwhaunga. Leo te whaunga tingo le upu. Your partnership, a state partnership, or the government, or the country, the partnership with every individual of any country, not Eling of Samoa. So se atunu o lalangi. Ioe. Tau te tala nolo le meka relationship, tau te tala nolo le meka partnership. Ole na. Ole ale me fua iai. So le fua le mea uma ta o le alofa e faita wina uma tangata i so sao. Ala ko mai le ma le kala le se fa vai va pia e ke le mai se furko sang. Va vela pe le mai e kasia epe. Ya. Lenga. Ai sa more tala monia lenga o le I have a lot of experience. Mai por kala mele lenga lo ke o lai le kungu ngai. Yo. E ki ngā whilo ka loko ka ngaka ke vai kunga e ko fear fa ngau le whainga luenga le sema. Ala mau le warfare. Ole tax sao. Leo lai. E le whainga whai e sea. Leanga, maleanga, loko pau me fia. I have something for that person. I give away something for that person. Le mea ngai ka o le mafau ola o le tangata ea. E iai ko kongo le li olea. O le whaipaanga. A lou tangata individual. Malou atunu olea. Le asau mea o whai mo lo malo. Au o le fesili, o le upo le presidente la tunu o nei. Au e te fesili po le ase mea Amerika o whai mo e. Ia e fesili. O le asa o mea o whai mo Amerika. It's from here. One of the presidents of Amerika la tuere talana. Fesili lana. E ala. E le mana e pe a tanga fesili mena. If you are a taxpayer, fesili la e fesili la. O le asa o mea o whai mo le atunu. Ea. Ele kau le mawhauwhau mea tai lele. Tuila epa sai lele. Wha longo lele mai. Aua e te toi whai ale upu le nā. Eoe. O le ale upu. E ngā lua le se furutau sanga ele mai. E tongi i le lua lau tau se lau tala. E tongi i le lua lau extra 300 taxpayer. What a foolish, very foolish kind of thoughts. Ese le whaavadvalea so le. Le atunu ue. Whaafonga le mai. Le na. O tatou iai le melea. Aua ne i o tau te ena. O le mea lau ngata sia e whaasafua. O manuia. A whai o taxpayer. Ia e ola malo mautino. A ua fasili. O le asa mea sa mo o whai mo oe. Ai fasili. O le asa o mea o whai. Tau te o olo e tali le melea. E tutusa le po a mea na whai tu le epa. Same. O lau contribution. Ioe, sa mo le atu. Ea, e mana ia. Ioe. Ena. O tō i e fesili le melea. A whai o le te ola i Amerika. A whai o le te ola i New Zealand.
Afi o le te ola e fia. A ela tu e whaatau sau ta vale. You cannot drive that vehicle out of the yard unless you what? Unless you what? Somebody, tell me. You cannot drive that vehicle, that car out of that yard or that car dealer unless you pay the what? Somebody, tell me. Yeah. A e alu e whaatau sau ta vale. Te le mawhai. There you go. Thank you. Thank you. E le mawhai nga e ave ser ka vale male tila. Si vanga na ua pay le auto insurance. Nga kirkiro le mela. Look at it. Ka vale le siola. Ka vale le siola. Au le ale mele kam whai. Ina ia. Ole wha moe mele. Wha whai ngō fia e lo soifua. Wha whai ngō fia isa. Nanga kia ua loku ngaka la verka vale pēa koe markangaka. E ala me whai. Mai, tatala le vai. I mea o mai ia. So lea tamai. Whai male poto. E lo whai mea kula e pa. A le mai ala disfurka usanga whai. I wala. Kau ke le va lea I koe ngā mea ia. Awala a mai le tam whai tu le pa to su e sona awala I malo. E wha se se to I mato tele o tato. Le wana si mele pe se to I tang tele to talatu. If not me, if not only me, maybe all of us. Awani to e whawale, a to e tu e fo se se fesili le wo, na wo whalongo e fesili. Ewe, wo whalongo le leia ia tulepa, whamai tulepa. Awani lango na hoina sisi. Ai o la se furka usanga, a fesili ko ngei. Sali, la whai la o e nga pasia mele. Ngai koe kam whai le li liu e whale hanga le mele. O kou kat kongula o kou Samoa. O tau tatonu la li Samoa. O tau tatonu iai. O le tangata e whai mapasia lan tūra fono. 2005. Mea konga le ka ur kau whavalea. Ioi. O le mga kua kule e pe vale uma vale o Samoa. Ioi. Whafonga le lei mai le atunu ue. Tātou i e whafo. Ia le nā. O lo sao. Whai tō ainga le Samoa. A ele ma whain kokongi. Vai. Ile o toi iaini mea maua fua. E nā. Po a mea i e whavalea. Mai kako whai mai e free le mele. No. You got to do something. Langa ole nature le o tangata soifua. Yeah. Ka ke o tala o tu spaia. Yeah. Te vai foi whaorotanga le tau te pesini. E ele, nan whai mai ele price. Nan whape mai priceless. Ele ise tau o le mea fua. Oi, ala li whawhawhe le tau o le ola a tōr tangata nsasa. Lala le whai le ise tau. O le whaorotanga le tau te pepese. E whawhe le ola. Ele se furu pasene. Ele se furu pasene se ola sa ati mai o tala nā le whenginga toi. Tau te o mai lo le whenginga fōu. Tau te whiu e su ele me ka o le 10%. New Testament. Aisea, whai mai a le au te lengo le whenginga fōu. O le ola o le tangata wa sa saa a toa uma. Think about it. Yeah. Ele toi whain se furu pasene. Ia, le atua liu tino tangata na o mai ea. E lilingi a toa le soifua. E sa saa a toa mai le ola. E le se meta o se pasene. E sa opese. Ia, o le nā. Tui la epa. Ma lie lo finangalo. Au e te toi whavalea tangata o Samoa. Eoi. Au e te toi whavalea I au saunonga. Leanga isea.
sila foi na ngase nei ya. Yo, lele o isa mo, mai lo grandson po la. Yo, lele fua, totongi le malo. Na fesili foi la ia i mea. O le partnership le o fai le malo, ACC, ma le nupifa. So advance aku le mea na lea, ngai le malo nga ke kongia le ave o fafo. Advance atu, le to atolu organizations, e lato te tapena ina le scheme na. Yo, aisia. Langa a e tango ni te tipu tatu tele uloa, e sao. O le ave le malo tanga te fafo. Tatu tele iloa, po le ale limitation. Pe se lau tanga te ave fafo, pe lua se lau. I have no idea. Ai whawhiwhela ai sau le scheme lea. E ave I fafo le scheme lea le more than 20,000 people a year. What will you say? O le alau tala whai. Tulepa, mark my word. O le alau tala whai. Pe a whape o le taimi nei. At the meantime, I don't know. I have no idea. Pe fia po le ale number, e limitai tangata mamai, e mawhai na finance by the government itself, e sentai tangata intia New Zealand po whilawa. I don't know. To ama nino uma me uma ia, o te fesili ai le astona ai. To one I misi ate oe. Ne mata noanga I le astona I le o le asau. One misi ate oe. Me uma ira msili ai. Ai a whaifo ila te ua manuia I le partnership pa toru lea. Nupi wha, ACC, ma le malo. O lona winga. Ia tia ua ia masi o tama I mawhauwhau. E more people atura, e ave I fafo. E le partnership lea. Nei law by the government itself. Wa te leo me ia le lalau tele tua le mele o te tala noa tuisa mo lau whafongfong. E oe. Ia. Ia. O tau manino mai lau whalongo. No toi pek mai la ia le tala le no whai atu ai. I le tala le toi ave I tua e leo o le lato morianga ia na whai I alo au. Ta lia fa msinonga maualunga. Ia. E sili atu le loa fa msinonga maualunga. Ai se tatou whataritalia. Pe ma whai whawhia olea. Te leo mea whalanga ina ale ainga. Le foi tatou vai atu I fusuanga. Yo o leo. O le foi na mai. Yo leanga. Mata mforinga o tangata. Yo tau tino le ainga ia na whalanga ina mea. Fasi. Tau ele po. Yo ia. Ata tatou whataritalia. Yo sa moe le lau tango e se on sa I mai le lau tango tua whamon mole ai ti whamon mole se ta mai le se ta tu whanongo longo ai le mena I le on sa me mai le Facebook mo na inga ko Facebook mo ta me le video nga so YouTube nga so uma yeah. Yeah. Pelo fio con la wano. O le ua mawale de ia vano. Ia. Iho, me ai le ngai so le. Ia, vai. Nela tango tatu le pokalamele. O le interview no tau ye lunga ona le la
na interview mai le tina le au vaa lea. Si tatu la le tua ilunga ia fōringa. Ai whafunga le mai ai le interview lea. Ia ona e tau mate mai lea le tūlanga o loo iai le pangatia. Mela ia tuinga mea ia e whetau i ele upu pangatia. Ia ele whetau I safata. I le mele i ele waafangota. E whetau I whioanga ia. Usi mena whafunga. I le tana. E le tau whailo po ia le tūlanga e pei ona iai ia. Nei a soma le wha mai. E mai se o loa whionga. O le isa ini se o whatatanonga mōmbua. Ia e pei ona sao roi ho ima longo puia li il fa anga le tu longa le maftiang lo ia la fio anga emise le la vai no fta po ila va ia le pa ia le fio ilo ia le se me nga se le o mai tawina le o to sau ia ma nga I mai fo ia nga renga nei le o fio nga I pe ma le maftiang la fio anga le ta otto fa unga por inga fa masno ata lo fatu lo no ni va nga le aso lo fatu e lo fio nga ni va no le aso li fata ia le tua ana tau singa mal pui na foi le sei forma le ola ia tato le tau I manu fo la ngani ni aso ma vi inga foi le tua o le aso farai le tai au la va o sa ia tu foi e anga ia pia no na pisinisi lai te fo mo tau singo ainga. Pe te iane i o le tae au na sara po le tula e fitu. Le tula e fitu tae au. Ia a mata tula ngā luenga I uta nei. O le fale o lo uso, ia ma le fale o lo utua ngane oso o I tutonu le awala. Le mafua male na leina o na usa vale si vai. O no lo ia le tonga la au aina se tu ngane le pio no tu sisi le ia tia le na si pio no a fai lo fu ia tu malunga le tu ngane ma fu ngale na le no o savali se va va ia tu lana ia ona e te tau na fa o mai ia le tau tinga e ave fa tau mo se tu pe wa ia na fa na wa o pe te ia o le tai au ia na o tu ia na to fa ia to ina tolu to ina mara tamai tite to tasire nga lu mai tamule pu e wata pu e no mero ta vale ia mai la tolu fatino nga lu o sa vale melo to ina le mafapia anda me fai sa ofisi ngier to ina tama o le afu le nei me o to fai o le o to fai uma famsino ele o na male la ina o le o mai alfa uma famsino nga ile tula na piona ile va o ma to ma fema o le tale to ina pa wa fai uma le ina o to no fo la vai fai o fai uma le na o to no fo la vai il fai a le o mai fenga to na le ina o la to ele o le o mai ona fa sa mo mai le fai uma ele ai ma se fa upunga fa pe o ye to na o le no fo la vai fai a o to fi te to ina vai nga le o lo va no ia fai uma e sila ia ele ai ma se fa upunga fa pia na o le no fo le wa e to mo fali ia ona sa no le tamare fa pia ele ni o to ele to tele yo mai sa vai o to tanga ta fea sala mona le tinga o le to ma o tali u fa pe ne fea mai fata maulolo yo mai fo mai sa va ele o tanga moni la o ine o tangata fo ina mai e mamino le tala fa so pitu o tangata fo ina mai sa va ai o tulanga ia na mona e ma tu tinga na va ia so le ina o fa sa mai tu o va ia le tala le io ken ma ngai mai o le wa afi mai tu to sa wa se mai melo ke ya tamo fai so o tala tele ro ko la no ma fa na le na to ta o fi la va tala ana sa o alta vale ya na esa la mona na o mai aso le na o fa ya ki ina mo so la no le ile marta vale ele fa tasi ele fa lona la lo vale mai ya te loa tele mala me ma fo ke pe ma fa ina ya la fo ina ni fa pe lo na tua ma le em fa ina na tama kala vale fa pe lo tina
o se tu e matua i onga i whanonga o lau whanau. Mai dia do. E le mawhai o na ngana sisi o lau whanau. E lafo mai ni whaupunga lau mawale mata ngā whapia. Ai, o whanumona le nāre le tai au le matua ti ngā lawa le loto. E le ngata le whaleanga o matua mea tō tino. A o upu lafu, o ka le onga. E o i o matua loto le matui ma le tinga. Mai le whaatasi fo i whanua. E le na o hao fo i o matua nuu le na afia. E pe o tai nei o hao lawa tangata mua le na afia tai au lea. Whaasolo atua i lawa le aso lawa lea. Le maua i whaatala noanga umana i tangata na afia. E makui ma o una upuna lafu na i matua tangata. Au nei lava matua te unusa. O le asfaraila lua i aso le ante ane. O le na atoe au mai e le polo inga. Le na atoe au mai e le polo inga fau e ese mai le whai unga le whamasinonga. A le uta oto le polo inga lea ina ia wha amaro sia le tū la fono. O le se tu e matua te langona i le mawhatia. Tele na matua sulu atu i leo. Tele na matua sulu i leo o nise whaupunga whapea mai. Tuai ana mingo i matua o no le tuai le whatonunga mai le ko. A le awa mai polo inga. As wharaile aso tō nai aso ngafua o le wa whaatino mai tō ngā whai to tōno mai. Lai ma se mino i tas. Whapea tai te o le whamai e leise se runga atu tula fono. A le mai tau wina. E le o mingoi mai o le wa mai le whai unga le whamasinonga. Sa kopi e le sui komisina. Na o le leia le komiti o le ele ma wha o i ele kopi o le whai unga le sui komisina. E le ai ama nganga o mai au le aso whata api. E le koe au mai ngal polo inga ia. E le ia se taimi mo o mai ia ni leo po malo le malo. Talo na au mai le polo inga le. Au le a whaatino anga luenga. Whano noanga matunga runga. E ina yu matu tina fitu sifuru walo sifutau sam. O le si tina matua lawa matua o fio anga la fio ngai atua la pale. E to tola masalo e lua mita le wao le fale. Maritonga whai to to e lumo le fale. E ofo le loto. Whai mai fo e a fua mai maunga le manu ia o nuu maenga. A fua i tangata ia taita ia nene o le whai pule. A fua i tangata ia o tangata mawalulunga. Ai ofo le loto wha mata o le ase la ngona. Pe ana o lona tina o sisi o lona ainga le whai ni whainga whapene. E matui le wa ai. O le whaulunga o le neio fio ama. A le koe kiki atu. Ai se ala wanko le o ai loe te tono le whale te tono le whale to wha. Le wa au mai mai al polo inga. A le wa atu le whale o. Le wa la au mai isi po. A le mai ana au mai polo inga le sparele na tene. E ofo pe la sanga whai fia. Fia la sanga whai ai. O la mātou tali tonunga. O mātou ti ngale mātou te whata i le atua. E tali le atua lo tau wha maurunga. E tali le atua le ti ngā o mātou. Mau te ni whewhewe o te tala noa atu i rumo le media. Langa o la ngona i o te mātou te whaleo ina. La ngona atoa la wana o tangata le au wha. E matua o ona mamatui a mātou. Tau tanga fo i an tēnei. Le sa mātou kirisimasi o no le mea lava le ne. Le fo walata i vai tau o kirisimasi. A le fo wato e whai mai fo i whapene. O le asanga whai whei. La asanga whai whea. E ape o tau mani lia. Ia tu se awa noa se i mātou fia i le kirisimasi. E peo atu ngā runga i ala wa fionga wa mātou tau mawhai e wha leo ia tu lama leo. Leo a mai le wha ai unga. Ai o mai wha mai o rā kule mā mo le wha masinonga. O leo a mai wha ai unga wha mai. Pau wha ai unga la i inga ala ngofo le wha. Leo o mana wha sa ma wha unga. E le ai masi lea wha pena o i te tongu. Au mai le polo inga. Lea lava peo se mea ta ame wha ta longa i vai. E ne kea. E ne kea whenga ma rono le taita ia mai va enga le ma utalo e no ke fai uma fe ela o ia le se lunga tu la fu au le ka alo le va enga le o uma polo inga uma fai uma na sanga fai fia a o fe foi la asuru e tanga ta ka fai wale se tali mai tu la fu no le ma fai leo o na mai fa marusia tu la fu ia pe o si o atu nga lunga ia na i matu tanga o le ia ina i matou tangata foi na tele le afia ngo soi fo malo ma liu le sitina valu surono te sa ale foi la ko yo mai fo ke leo le afia ngo na tangata matutu le ngata ina tangata matutu
A o le afianga I mafaufau o mātou whānau. Ma dia dah. Don't waste your life waiting for your deep linking support. Check out AppsFlyer. Nearly half of the world's leading apps are already using it. E o wā I solo masapelu a o opo e lafo. E se makui pui maku iau. O ka oko ke ofo fo iau. Ia pe o si whaleonga leo so mātou langona. Malfatia le iai le taimine. E makua o le fatu ma le. So o se le au wā. O fea o se tawhao le lalo lamina sila mai se o se le au wā. E la mona le au wā uma la vartinga. Ai ofo e te o tele o mātou a inga ia whenga. Ko kele o mako a inga la ia whenga. O isi ka ngaka whakamau. Au ka ngaka o mako a inga koko iwi maa. Ki ofo pela sanga whai whea. Ia pe o tūranga na lawa whionga ni vaenga o le aso. Wha leo I o mātou atu ngarunga. Ato ai fo malo mātou la mona mawhatia. Le mātou teno nofu. Mawa ai alofa na ia mātou whānau. E leo e se maulatou mafofau nei vaainga. E whai o le wheo wa I solo masapelu. Maku iau nei vaainga maku ki kilo iai. I le kele o kaini. Ia male anganga e tumu whaaloalo. Ia. Whaftai e te lea e langolo taimi. E te ua. Ano mana o tātu ia le sa ia sitinasi. Ke musetu atu lunga ia o na fofonga malatu. Ai Samoa le lopo la le stala fa matala ile afianga o Samoa. Ile pule anga. Asa ilele le na fai. Eoi. Mai wata taua ia te utou ia langolangoina ia te malolea. Ono utou wata mamai. Eoi. Leanga o le pule anga lea. Lea fuali melea. Lea e afuai. Ona o lea. Ai foi le fai pule lea. Ioe. Tala noa mai fai pule lea. O langa taun o mea uma. Lea tatu whamai. O ingoa e luai ta ua mai. O suafa fai pule. Ma lesi suafa ia pe o tangata ia. O lea tau la mua le mele. Ele o whenga uma. Ele o whenga uma. Tu lou o fionga. Ioe. O ingoa ia o lea tau ta ua I nei melea. O le tangata le suafa ia utu talonga. Ia matata le suafa ia maurolo. Nala le stala tatu e fai. Ai a fua tasi ale a fua ngau mea ia. O lea. O le tū la fondo le na tope vale le whainga. Nana tope lau le whainga o le melea. O mea ia. O tu ai ngā cases ia. Ioe. Por temina le na u ai ai li whaire palota e tamano lea. Ina ia. Ia whaima awala tū mai I le tū mano lea. Ioe. Male manatu o maurolo. E malole he ta pipi le palota lea. Uani. Whaingta. Ai tua e lale he ta pipi. O man pasia tū la fondo le tope. O le pine wha mau nā le vesi le ua panga tia ai nei nei fionga. Te le se po I sa o I se fionga di sa mena fai. O mea o tatu wa aia, oi, mo tatu mai moina, mo tatu mori mawina. Le vesi o nuu ma leanga mea whaanangai. Le ua o na fusu te tonu ole. Na fusu te tonu ole, o le mauta wha masino ole atunu. Fai kewa I tua le tanta na whaia wha masinonga. Ai whaia, tau aino fua wha o lima o upu paralau vale. Ke ovo ele whaini morianga I melea. Leo sa iai. Ke ovo pēr whai eisia, leanga o le poku wha masingo le aku. E kakau whaini I morianga mea ia. E ta tau na whaini morianga eisia. O le pine le ua wha I loe kongo kaku. O le waku fusu ko kongo wha leanga mea ko kongo o le mauka. Tono o le afo, o le mauta wha masino. Pala palau vale kewa I tua lestana na whaia le mea, whato ato. Ai sau wha lestana. Sau a matatu e whaile me pea le se mea kupu. Ioe. E serta ua le mele ta ua le whai mea uma ma le atamai. E serta ua le mele o le whai mea uma ma le atamai. Ia angu sa fo I se o le se alu lalo. Angu sa fo I se o I lalo. Ioe. O ia fioanga. Angu sa fo I se ong sai.
We humans. Ana mea ia whai ngai mea. Au ngai oki ses. Ai o le mea ngai mafua mai. Ona o lea. O le au vaari ki maritatala. O lea. O le oki o ses. A wā ana o se nuu e tau I masui ma whaasanga tu le whai mea. O le oki ngaka ngaka na mea whai. E sa ope se. E sa ope se kara le whai atu. E oe. Sa ope se. Ia. O le nā. Tasi le mafua anga o le melea. O le ka inga a lea ka ia le ku male ku la fongo lea. Lea la ka kuaku. Lea veve si male vanga lea. Lea veve si mele lea ele mo se rova ko. Okay aka iai. Okay aka iai. I can't wait. I can't wait. Ai ke musu fo la famtala tu le mele I ke u filosofia la mele. But wait. Wait your moment. Nga tau I loa la ia lea. E matua I iso fata. Le o ia tu le epa e o ia ko uma nai le chapipi. Le I kau I el ko vai. E o. Langa. Te le fetua se tala. Se ia o I le temi. Na tau mauti noi. A iai se o tau le whalongono mai I. Na tau tali tonu ai le lau tala le whai atu. Samoa. E le sauro ele maua lua vatoru. Ta puni atu ngā leo lau porkalame. No more. Si ufonga tai fo. E pe aluar si ufonga tai fo. Ai le tu te le tu e whalongo. I se fasa le vale ai taunu. E oi. O le tala moni le o whai atu ia te utau. O le whala la wakula promisi. E sauro le me sao utau. E le maua se rua vatoru. Ta puni lo malau porkalame. For good. Ia vaila le tala le o whai atu. Ai a sau lo le porkalame ua mau le rua vato. Le ala tu tala e fai. Le ala tu tala e fai. Ai ala na nau le melea. Le rua vato lea. Ia fo I le porkalame lea. Langa lo watau. O I le misaia. Ia fio anga ia. Ai sea. Leva na fafatu mai tangata ia le melea. Leva. Leva na fafatu ia. Ia fai se tu la fono. A voi le no pisa tu le lua e pe tu lua so talua. O le system ele ngata sa mo so sis nu ola. A o iai se mata puta fa ofi. E fai mo mo son tu la fono. Ia iai se tu la fono. E fa tino ai se tu la fono fo. E fa tino ai se mata upu tau fa ofi. Ia iai se tu la fono. E lima ta ina ai se mata puta fa ofi. Fa pena uma. Lea la ia tu la fono tope vale le tope vale ai. Ia le na. Le na le atunu ue le se sela porkalame. O tau ia tu te porkalame ia tu te vevesi mai. Ia la fai atu la tala. A fai e se sela u fati au tau e ua maua le lua vaitoru. No tau rolea. Ta puni tau porkalame. Le la fati sa la tala. Leo fai atu, ua maua lua vaitoru, ana lava tu te pepese mai. Le se lua vaitoru, a lela la fai atu. A sau e sa autou, ele te fesa por kalame. Ele te fai sa por kalame. Ayo. Ai a sau le fono lela au suia, ua maua lua vaitoru. Ta puni, oi, polotu favor ola wo. Si o ta puni la por kalame, ta puni le ungali le. Lenga le lava tu te pepese mai mele. O tele peti tu lan tupe. Langa o tele pe o le seri na peti tupe ma fai mai fa la ma difícil la wafe. Me mor kai mi. A leo o tau tersa o. E sau lo le me e foi. Ya au ye ni si pasi tu la tala le ya pulotu ma le ngali le sini. A sau e lua ma o le lua va tolu. Ta puni o lua. A warto e fai. Langa ngai me ngai e fai lo ai mo le finga o vale. O lea o te fina watu I facts. O te fina watu I le mea moni. Ai ana te te fina uma ia ele ia se lua vatolu ma followers uma. Ele o fai atu. Tau te le to e whaalongo I la por kalame lea. Ai mai le me e sao o tau. Ele se lua vatolu. Ai a sau e ia le lua vatolu. Ta puni la o tau. A purotu se usafoi.
ia whaafonga mai. Ma o ruare ungari I le sini, ia lana. That's the only challenge I can give you right now. Eoi. Na tāpuni ai le o whai mai lungo mai tau whalanga mele se rua vator. Tu sa pe tu te fesili atu le pele lo tu le psa mea. Wow. I'm telling you the truth. Tu sa pe tu fesili atu le pa I lua vator. A whatu tu le pa fia. Tu sa foi pen tu fesili le minister. Ioi. A whai a le wo whai atu. E le lo e kule pa se mele lua vator le. Ia nga. Full stop. Ko kasi ale mele rang o te tasi ale te le si video le laka e fa ma nia I o le tala mai Samoa nei o te le se le o fa ma nia not even the fonga fetalai but also the minister of justice the tino to mai minister e se morianga ua molia fa tasi la ua oi Pai mai tamatai minsta na fesilingia I e tutonu o lana tali. Ioi. Na ma go through uma le process. O le almena fire tamatai I mla vale. Fato esse. Tautino. Fato esse. Fato esse tamatai o le tamatai minsta. Au se mana fafonga. Le la tatu ia na uang elo le faimu. Ua whaamanino mai le fionga le whafonga whetalai, ia papali ili o ta eu masipau, le se ma le whamao ni tustu singa le Samoa Observer, e tu se mala mata upolo o tua ia ila ua whaapea, ile isi akina ila ua le malaiwa ale le whaleolo, ai le itu ua le malaiwa ale le whaleolo mo le malanga I New Zealand, ile aso tofi luas fuluiva Novema. I tustu singa le newspaper na lipoti ai, na o sa o lava papali I male minista o whaamasinonga, ia matamua wasa tipulufana, ele isi akina ila ue tūlanga masani mo so se tangata e tu ua sa mo atunu I fafo. Peta I le pepo whaamatalanga na tu ina mai le ofiso le fono, o lo ta ua ile se seo ia tu ua inga. Na whamaunia mai e papali I, na o la uia male minista vaenga umal tu la fono, ai le iyo oilunga I le VIP. Na whamaunia mai fo ia matamua, le se seo ia tustu singa, na ia ta ua, e taunu atu le vaa le malai vaa lele au kilani, a silingi o ia le teino le company vaa lele le Air New Zealand, pe na siaki o ia le malai vaa lele Samoa, ai le malanga atu, na tali le minista ioe. O isi tangata sa malanga faa tasima le minista le vaenga VIP, sa silingi foi pe na siaki ai tali le ai, e tu sole maua matamua. Fali e matamua, na fato ese anele atama e tai masavali ese, ai la toa ngai fafoma isi pa sese. Ea. O le ngata o le tusi whaamaunia toi sau nor fong whetalai le ai se mea tas le foi la utau tino minsta le ai na fasiringia like everybody else na fasiri for easy o isi na la tau ele go through I le mea ai na fasili a te ia lan mena fai ele tumai tai whenga luanga whato ese auto sila la auto I mei o lo fai pe e tu le pamalana vaenga tau tilo o tau iai. E sele le ango ia whainga E sele I no sia o ia to inga whainga whapea. Eoe. Ai a fua ina, ai sāna mea leina ina to ina le matam whai e whaale anga whainga malo. To e pāua leo langa strategy le to e. Olea. Ole whaale anga. Tu te loa. Ole upu le whanongo longo mai ia la uo I New Zealand. O le tala moni le lau le whetua. Na sau to ina, sau iana malanga afe I la uolea. Eoe. Ai whai la uo, whamatala sao ala la uo. Le insurance lea. Lea vive se terminei. Eoe. Lea se mea le ita pipi e whai I le melea. Lea se mea le ita pipi e whai e counta ai le mea le ua umale miliona. Le ua umale miliona. Le mwhai e tapipina counter. O le ala se mea fasili loa I atu lepa. O le ala le me fo le alfasinga. Tau sao e ai. O le mea lena e whaia. Le life insurance lena e whaia. Lena e whai tu e le uma. Lea le ata pena I ai le fatu. Le uala no whai tu whapena ngalo whai. An whamtala le la uo ia tea. Ioe.
Tau te loa la le counter to ina na whaamtara. Whai o whanongoro mai tu le pa. Come, listen to me, and then you will see where I'm coming from. Te tonu le lau tala le ta. Ioi. Te loa le tala to ina na whai i me lea. Io le alisi me, what else I can do? Whaleanga. E hana. Awhi o waro, tala, so whafonga le tala to ina na whai. Le alisi me whai ele ta pipil me. Le alisi me whaleanga. Ia wala. E makaukia mea tole. E matautia. Ewe. Lava lau tautua mo e neso. Tatu tu e whilo i taiao. O taiao ia le mapor kalame masani. Ia ma le fionga ia tupai machera. Sand Levy ia mo le asua taiao. Mo te minei. Samoa le atu. Ele mwhanu o ese. Ma loo taitai. Ma loo e ui ina o nofo i le atu nei. Ele mwhana vesea e iailu taitai. Wha le malo. Lo watu nuu na o whanau ma o tupu e ai. Ma o wola e ai. Fia mele o pale mia. Le kapeneta o li imtamaitai le sui pale mia. Iau toro to te tele. Eoe. Ma mao ia te o tau whaiva herota. Leanga o le tasi le mta upu o le whea viai. E tui la epa ma ilato. O tau, eoe, o tangata whau. Tau te toe tau i la au. O siri. O ala au o tau whawhau. O tau whawhau wina ni mea. Ia ole na. I loo tangata a toa mai alo tu mai tau i matiu vai. Nada. O tau tangata ua o ina mai i le tuanai. Mai tu te, you scared to go through the same process. And you can't afford. Tu te uia i ala vai. Yala i ioe. Melea. Lo utaita i e malo palemia. Roto tele. Fai mea tonu. Fai mea wha maoni mō tangata o Samoa. Aloane Samoa le atunu ue talia ma oe fai le insurance lea. Leo o fai maitu le pa. Le ia se me kaunta ai na o le whaleanga. Le utato vai. Leo amata i le mele o lea. O le nofo matau ma fai e foreseen lea. Le ola ma lo ma losi e te le mai le se furu tausanga. Ele se mea nara tangata. Ioe. Aur pole fu le mai pele mai. O ane to tongi to toru se lautala. Taxpayer lo ua tunu ue. Le na. Pe te le mai le se furu tausanga. But be thankful i le ma losi o e ngarue molea. With that partnership with your government, with your NPF, and with all the individuals, tangata o lo watunu. That healthy relationship, olea, o lau toru pasene, o lau wono pasene, o lau lua pasene, o lau tasi pasene, ea, e o la isi tangata o lo watunu. How sweet! Esa o. Ia le nā. Ai auar whaavaleaina oe i le manatu o tule epa. A lafo ai se folu tausanga e le tele mai. Nā. O mai i lau tala noa. Ai aru te nofo ma e mā natu. Ma e mā fau ata mai iai. Ioe. Lo taitai. Ia. Le nā. Loto te tele. Fai mo o tau faiva. Le amio tonu a le atua. Ele se tau amio tonu na o le atua e iaila na amio tonu. Ia tatu tau mawhai e sori muri vai ai i mea ia. Ioe. Ua fai fale a onga. Ioe. Tu la fono e tele na whawhatu. Sui atu lea mea. Tau tele i fale a onga i nā mea. O leo le tala atu le epa.
whawhitai li o sua. Loto te tele lo tau walawina. Alo lofa ia Samoa. O no tau manuia lea. Ale o tau e maua manuia. E manuia o tau walo mau tau whanau. E tau te toe sāwa vali lo i le alafua lea. No tau lo o tau o le ngia Samoa. Tangata na tu ua o tau ino foia. Loto tele. Fea ngai pea o tau mawhainga tā o le sāwalinga. Samoa le atunu pele, a mata mai lava i o ele au whainga lunga tofi le atua, le ao le maloma, lo masiofo. Ia te nane fo i ko vana, matsu ko vana fo o tutuila manua. O le tautua e launga tasia ai Samoa atua. Manuia tele o Samoa. Tātou toi whelua ai. I le asoa tai au. Soifua. Mai manuia. So wafana wai le pepele anavalo ia oya ole mesia le fetu wafalo mai betele ema le ai o Yesu uafana mai kirisimasi na mafuai loloto e uafia fia Say hallelujah. Let's all on the fast aliyai. Where uafa now mai. Loanga iafa manu. Le pepe o yes. Don't faola uafana mai Bellissimasi na mafuai Olevi inga imea au pizzo alunga Besele lalo langiunga Tua ua ia amai Le faala mo tangata uma Le atoanga o le alofa O te pese ai mawhawhetai Bellissimasi na mafuai O te pese ai mawhawhetai Bellissimasi na mafuai O te pese ai mawhawhetai Bellissimasi na Goodbye, my Seleni, ole a o
tua mai pea leau pasese. Oh, I never will forget you. Samoane ingalo atu. Oh, I'll never will forget you. Samoane ingalo atu.